ana me bo wa amane na aka chem se ene wo kwa adwuma ba na wo kwa adwuma ba wo ba na wa behye ya hu de na me ka che say yo sa Friday no wa mafie Friday no bisa na obeka Friday no wa mafie ntini Saturday Mmre ebo be 3 okobo fie yetu fie ho nti obae no wa meto ye e wo fie ho no mo edu be say 2 weeks no na ofle sister kunu no na ka che ne say ma gifting me pacho me bae no ma bete se matu afiri fie ho na me nso afu na me nso me pake me ho a na matu afiri baby a mete no na me sister say oh you ene na o ka che ne say o be ba besela ye e wo baby a ye te no na me sister say you wati nti wo ye na o ka che me sister say me wo ho no mo a me sister mfa phone mfa ma me na wona me nkasa na me je phone na obisa me say sisi alive dia na eko na me ka che wo say me hwe wo na me ka asa nti me ka asa na me sister eba na me ka so wo de ye ntwa so ti me ye twa asam no so ma peke ne number no ti me twa so ma mfa asam no ma mfa ne serious na me de me twa so nti me twa so no na nko wo sa me sa continue na me frɛ no ma anye na me tu ma adwunu mu na me dae no ene sɛ ko wie me It's Akoma and dance your man to Jacksona all day. It's Akoma and dance your man to Jacksona all day. Yeah, what friend no catch any say bonsu menyen sasa me brapa. Me pacho me catch no July ni. O catch any July. Me pacho. Me catch no July ni. Me August mu na ye di 2 year no. Nti ni October me catch no mama me catch no wan fi me nti ni October to ana ya catch the sa de pem no. That time no menya 6 months. Winning. When did it die April? Me pacho. And now April no winning it that way no. See what but when you menses na boa. Me pacho. Good. Yeah, it should be a menses no. Etumi pa ho a emma enye bra wonne Bernard enhia ye no na wo ho dada no etumi bi a wo menses me pa ho bi a be 3 months e mai won fa ho be 4 months e mai won fa ho esida good enti woni ne da April no a May when ya wo menses when me say when you April, May, June, when your menses are how well you know she July was so many. After another friend, I can't say one year. I didn't hear. I mean, but your name, yes, sir. April now, me men no dying. The menses never buy. And I'm signing a quadabim until July, no, mamma, me defy you for na me catch na wana man taking action here ni December no na me friend no na me catch na that time no me nya 6 months we so friend October October to December we so friend October November December ni nyina mama ni ya friend no me pacho etie from utie no mo dawro you week of you ana beka jai ukura nikura na mamba wa mema ni maona ni kwa shaola ya 26 na msinya menshira tuwa ni kure pata yumu we ya uti ni ko ashawo ni wako kasa edine dia anya uye mwentambata winyo ni pana na wali kita masroka bali osi wandimi ya mama ne hamena wonu kwa shaola ya 26 biblia ba ko biwo wa friend biye onne ya friend ya bubu ma ina mango kan ko sia na kataka no ne na you are no ta ba say uku enti no blasi mi nda onu me ha ma me ba mbabe bre na ngu hon ni bla pasi da entantono no minus minimum. yes I'm not sound for fun and this kind of ways. There's so many nobody's catering for me. Minimum
We are no Mr. Smoker. Some of you are looking at me, you look like a smoker. I think they are fools. They are fools, yes. We know we are more do a movie. A movie are conforming to himself for a movie. It's a movie as him. I can see a gentleman like me and tell me some movie. Say, I'm more damaged the image of a gentleman's outside. Mental, sir. Now, we know we are one and fan on this. What we saw not that say, and by identity. The buyer may some hotel, what we say, minor tata, the man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. Young as there are some crime. Na me no ya wo fie bi no wo so ya bai fo so di tura sa me no wi na wa di tura chire obi anti wo so du fie asem obi na le ni ka do shoes omo na ke kan sem gu me yire na suma o ya ni ya wo ya no kan imagine say oba ma ba warewa na me yire ni sa me ni me ni ya oba ti ni be si ba ni na me no wi pra wa yo fie asem yo fie asem wo fie wo ni aba mo adama wo ni aba nya ni oye mu ya isa de na mu sei ni pedi mu na ni mu o se wi ni but look at me me share me se wi ni ma me hu kan na ye me wanwa we for na ma yi no tire we ye we for tire look at your foolishness me to na young boy man kwaye ma sa man kwa de nante basa basa me so na me dwale ye adwuma no e no na so mo no. Hey, I heard you say hello. Follow to me. Diamond last Sunday, and mention. And go to India and come here. And I saw video. I perform on the car. Oh, a man, yes, it's really. When I'm yes, it's really. You can be a more percent colano. Some big, yeah, more percent colano. Some more, yes, it's really. That's it. Man, yes, it's here. You're a person of young girl, and say, oh, yeah, you marry me, sir. You know, you can never look at movies on kind. So I was okay. I never bless her. I can't, but no, I was able to say, I mean, she said, I understand the nomination at the anyway. I understand the nomination. Give me a chance. I say, nobody saying, no, you going and then can have another normal social was really a surprise of your source. Well, then from quite care as well. On some way, you may, as you, Martin. What was your baby? Rather than you get a money every year. Now, when Yano and all the cat points and on I won't know so bad. Then you never pass your picture. Javano, Javama, what do you mean? Fucking ball at you. Make me go out, you know what? Oh, yeah, they mean to me when I saw one issue. At least, it's in Yama or him. Fine. There is just no wish and so form. When I would do if you want it, and almost so. Send you down when you mark a car, but you want to so many. And I would be so naughty. I said, you sit at the band. And I'm saying, when I am community. My price will come every month be a police camp. Police can have with a team. The American needs the American sicker. Telling you, I want to manage it. What is shame? What is chefy? Oh, yes, I was 1 year. Today, for 3 years now, no. I feel the whole year. You know, I'm in over Cobango. I'm on the command with this canon. Was I doing the crowd too? Would they make me the Matilda? So, and then you were so.
It's just a manpower. One was said you was a good moon. They won't be satisfied. What the man of my best saying. What to me, Quabe saying? Okay, we can meet you and you okay, Akoma more. Say, my best saying. I mean, to call 30 minutes. 30 minutes. And son, I will waste 30 minutes. First run, 30 minutes. First run, 30 minutes. I would to make one run saying. It told the beer to me coming and son. You would to make one son. It told the beer. It told the beer. One cocrano. I think I don't know one for you, but and also will last 30 minutes. That's unketua. And yes, some ketua. Nadia, dear, no, dear. Yeah, money, yes, 87.9. Your money 18 years, and then I will be our 3 weeks. Bang up the dam was Aquacoda. What's Aquacoda Bema for? Would be Fiacamaduma. Debbie and Queen. Yes, it was happened here. And so you say the Bama Cofanti. That's all your Cofaca about was and now your count and Colano. If I'm in Colan, and I'm in the summer on Bachelor Warm. But say, what was about budget? Silence means consent. What budget? Your papa, you are capturing saying in funny and you'll be here. If I need to be no, why you be one family. What do why you be here? Or my make or call you a year or bar, and you don't know what two and next year a brand near some function. A brand near a good purpose more or buy here. No, dear 2,000 so I'm more than and you know. Was there any winning cup? Not a good task, so not at the Moabem. Nipa baby, Baba, me to me for be mum about the dear dance. Yes, a baby. Oh, my Bano, Niblan and Casacra be Pibiso. Niblan or Befan, say, or Sremi, or the near corner acquisition, Yansan Horn. They say, or Koya. Or no, I could borrow my meaning. I can't want in a bush and force I can. And not winning to the man that there be no one and to cry. And now what you call a baby away. I know the best them say, oh, the fan up on our correct. See, to your mammy craft for them catch and say, a better me boy, Yaman and Nami, and the banner, Suban. No, and what call was our coffee and to your queer bearman, a man or coffee bearman. How many NTS, you know, police station now, all police station now, one of the humanity. Once our friends send me to car, and Melame Fanona, or my men. Latifa Abubakar. Latifa Abubakar. Latifa for him about 87.9 Kumasi. Nti watwa mi saa bosumi miansa. Bosumi miansa no mesi semede manu a ebia na makwanya asem bia mintimi ensa me ho yare a. Ena media asam no kwato me papa num ewa abusiafuo no fie. Na omofre no no wo se eya no kra na me na me ka se kokwo wa meto. Mama je de hu me no. Ene no kwa de okay de. Onipa do oh, man, they hit me. Me pa cho so yanko. Me pa cho. Anyway, say no we dey. Oh, me no dey. Me dey when many G no so many G ye. Enti me say bia no na e ma na ho ato no. Because me say adwoa. The only me yare dey me ka say betimi no agyae pa na me boa. I say
Ma say enam say me no tu ono de sex bam sex no so no enema bi e so na ntimi nka we are there pa ma me hababa wo we are baba wa ho etu we are there pa ye bia bi ma me hababa wo met ma ye bia bi etu bia ne ma so kire no ene it met ma ka see the face dey kura for ma je hu me no e dey me ye timi ko betem hey mutimi ko dey time sex runs first day 10 runs me me chill now 10 runs no from anapa to China Rihanna Muna kwaba de Bakuma 87.9 FM and yawada obade na daworoma eden so wamaye ahoden wakeka no mpe no e de asusom sabrei yeda so etenkwam na tachemada bodwemu a na ewo se yede aseda piesie na ede ema no sanse enye nipa nyina enya ne sede yenye mebe na yede video bi kire kua na wohwe sede video no esi etia wotimi hunu se onyankropo de ho afofie bebre enye ya ho ofa enye nyansa nye enum de enye yesika bi nye yejapade bi nye bibia na ebom no eye adom bi na aso yenso nti eni se wohoahoa wo ho ewo niema bebre ho de wo bia no hweria po onyankropo na ede ema wo onyame adom ye pa o onyame adom ye papa ukona wo ba wo makọ ebedrufie ka akoro no a wo bi eba fo ye no bus no a wo bi ba fo ye no okoyi ne hwe ye no the same bus na aba ne fo ye kwa akoro no a so na oba ne fa ye enso nyame de na aba bedra sumdwe enye se bi a ye chen wonom mum eyadom bi keke enunti yemfa aseda PSC emfa ema nyame na mamenka abrabomu adesuade bi emfa encho wo abefo kasem no say people will look at you through your struggles but clap and rejoice when you make it but didn't help when they could have so wo bo brai he ekukuruhia ase wo foro na wo sane enso ebia busu awo mu no ebia na obi wo ho pa yanka obetumi aboa wo ama na broso anaso obi wo betumi support so onfre busu mu kra na enso so obi ayi nani ekukuruhwi ase no a nyameye adom na fe opegya wusi yi a ubo so wo mu gina kire nyina obi a bo wo mu nsem edema obi a ni age ede ama na enso bra wo bre no obi a ama meboa so nanka womu wo ahoden no senka womu ede ebeboa sede etie bia no kokko wanim bomode ane kokko wanim na obefa sum ni mu a na esu obepie nyame be mu aba behunu han ana de etosum yenu masan hye bibia fra ababom say in life we have to take a risk in order for us to reach our destination debia meka me say heaven ya opese wo ko heaven ya nko ne kwa emu nsem bebre na eso so say heaven ni yese kwa wo kwa ebia na ahetro obepa ahwe obesore papa wo ho ebe wo ubetu na wo ko ba bia wani hwe ne say wo ko heaven ana say ye diska kokko ato ho ene yese kokofa enye easy se wo beko kim kama meyi machi anu akọ fiska kokko no da bi wo pahwe ayi nkrofo keka nsam fa wo ho na ka se wo teto na we yesei ba bi a wani kire no sika kokko no anu wani da se wo beduro ho enu nti yemfa ho ne ne wo fa no kwan mu no problems no opese wo duru ba bi sika kokko no eda enu nti abrabo no sadness wo be struggle na so the ye penise ye bedru ye final destination enti e ma wa ba mu e wa abrabonim ane wo beja wo bi wadi nkenja e ma ne nye abambuo emfa ema wani si success wo de yan se wo be bom pa ya sre wo nyankopon se wo be ma wa hoden no ya wo betumi e de aduru ense bi etie bia no
ubedru ewo Yesu dim. Amen. Okay, enuti bomodia se ubeka ye ho ewie ye ko Facebook Akoma 87.9 FM. Akoma 87.9 FM. Momodia se Facebook mo be follow ye na mo share na se mo ya de pa. Nti mo nko so a na mo share emfa emaye na mo like page no emaye na mo follow ye. So na YouTube Akoma 879. Subscribe. Your notification bell no so so you get notified. YouTube, your viewers the more Facebook for two more and unti monkey can ho. So na your TikTok and so Kenwood Media. And once your viewers and share and for MI. Nikki Peter Fan Club GH UK one boy chidom. Free FM 97.5 Ewa Techima. Manager data hin na pamfo. Ye tramu police and maybe extra fan club or Hamburg Germany. Mrs. Boyd, Presido, and Mr. Boyd, Yachiamo, and Ebushianing. Edia Majesor and Marcos, who show me with TV and Marcos, who tear radio Marcos, Facebook, YouTube, TikTok, baby Abehumidiano, and also Aya Marcos. Nanakia Coco Ewaha, Pastor Julius Naba, or also Ewaha, Sikapa Ewaha, na baby evangelist Obiano, Yachiachia, Papa, and Chenabi Bibia Yakama, now also Wababeka. Na Ishmael Howard ebomi chidom semi-producer nana yaw edi eko social media akawo so won so betra ho no aboa na contribute na bibia etumi aye kama na enrechi ye ne yenua baby edi nkomo na ye ne ye nkomo na nwie ne science na enra na ye to aso na enkrofo bebre adwe ye wo mo kristene ena me call she's me call ye me makeup the abeye program na me call ye na omosu di ho nkomo pa omudi ho nkomo pa obi e di ho nkomo the first omudi ho nkomo chese obi e di ho nkomo she's a very beautiful lady let me see an ofe pa nenso e haye ni yenso yese eno so e haye na wonu ankasa kra no e ha no na ne me no eye me de bebre no say Christy ajitu no say ne ho mfa ana Christy meboa say no waka share me say o ho mfa nti no ye wedro no de wo sister de ma wona de ka be no meboa eno de wo no mu a bibia enye na wati apo say be ya wo betumi ahwe wo ma no eno nti say wo bi jitu mu sa de a ne hwa nya den chen de obeka say onyare ya yenye wedro onyare ya ne ye wedro. No, consider saying an amity. I couldn't batch me to make I Casamana. Mmre. 87.9. Put them on make a saying, I say we are do become. When I wouldn't mena me program. Marcos, the reason why I make a son. But we are passenger, may your driver, into mena may drive it. Me patch you. Mmre, Indomina what the mammy. And they are more than what the mammy and the coffee. We could do fear na me fast kana mo de man menkaya ana me call me mama no ka chane se me pa no chowa o mama yanwa e kan so mama gas na me fa no ka chane me say minto bidie ana me say scan me di kan di scan man se on fa ma Steven nanka on fa nko tua ne printi fi no o se me ne me kunu e kan se me ba ne papa no e na e hwe no me ba keto no Timiye na mika se ni oma mi we na. Enu ye fias. Oma mi. Enu ye fias. Okay. Aduane no. Oh. Enu ye fias. Aduane no wo ho. Me no aye no. Me be no ma me testi bi hye na ede. Afa kire mi di na aye nyono. Me bisa me bana, me baketwa na. Wo se Nunu no de. You can't say a draw a goo, you so mu dia baby goo, one the goo more sonny nana. Why in a catcher? Me catcher me banny so Mmre, me or Indominic say. Why in a catcher was me banner kai a draw a baby goo. Metna wa manko baby and me sumami banny so uncle sent your Mmre, you no mu goo, and I will banner so they assume I will banner. Wobano na beka kire wo wobane unu say me ka me pun wo ye street na ho
Oba na hunu say ye hwe aduro de agu nsuo ni mu. Marco say. Obeba be ka kire no ode aduro ni ma wodi gu aduane ni mu. Wo wie no obeka kire wo say wo nuane ma na aduro so ofa bi. O ka kire me say me maame ene de aduro ni ma say ye mfa ngum. Me bo. Tam ben na wo testi aduane na hu say de aduro agu mu. Come me start ya no wano. Me start ya no wano. Christ. Marcos me di ka sensuo ni bi gumu. Na nsuo ni sha. Ti me di ndo me ni gumu ni. Second one na me ye na me se me di nsuo ni bi ye den. Fra. Afi me ko testi ya, test na sesa. And I'm saying and me man bi di ye. Me ti bi na me man bi na me saying sare ya. Me someone was second one. The second one my ko to nsuo wa abonten. And ye de no aye. Me no ane nche sa. Tinka me sibi dia baba be chiro no. Just say aduro no say aduro ne yadi gu ma no ni pa kwose odi gu mu no anoma ye den. Like omo dwen say on pese me kasa. On say me kwa me yama use me nkasa bi. Omo dia wo pa ne say wabusuafo pa ne say wote ho na wo kasa na abonten so fu ahunu problem a wo. Ma ko suwe ya omo mpe. Ma ko suwe. So wo ye din a wo mo mpe dia. Ma tie ma me kasa nchiro ansa na me beba tie no. Adana ma ko so de ma me kasa. So wo ye din na say oyi wo ye din no omo mpe dia. Ene nkasa edro na na omo gina agogo edema wo na wo no mu anu wa ye sen no wa ye din no ko mo nkwaje ma. Because omo mpe se obeye. Ma ko sa edro na na omo gina agogo na omo de wo me na na me ye sen no. Omo gigi iska ma me pointing ni pakro omo gigi iska. Ye dan ye fende da poku. E da no so ka ho bigi iska. E da poku ni bi 10 million. Ye kan say sister free ye. Well, omo ye ni pedu. So for le be a drug drink. Every mommy back at 27 on any birthday. The madam ye me richness or back no confirm. Madam no me come to madam no free madam no le je. So for le be a drug gum ekumu ene wo ba no na waje de free. Eno na em almost say. One must say. Me my imagine say me kan okwa die no be me funa bibia to atwa. Wo adie no wahunu form ho akoka ho no kore. So for ne say ma kwa akoka say, why na adwen so de me ba kwa akoje bibi bia ba be hye na sorry ase. So boss so dia me. If you want to treat me no. I'm going to say me ba na nko nso wo ma ndare. And let me be me nyare yo. I mean ya Christopher to punu. Me Christopher to promise me ma nko nso a. Me ya ngode me ko nso masala echi. And let the befie. Me ko nso masala echi. O se ma nko nso a. Na say me ba me ka say me ba na nko nso a. Enya ade obema ma se nso adwale. Nti woni wa oba na obi ama o maduane ni. Me ni obi ama o ma tire ye ka ni say. Na wo no aduane. Ma ko se o ma me ko ka che so ma miska. Ya ma ko me na mu kutwane ye me nua ba me na mu kutwane eni. Me nua ba me ko se me ko ji me ko na se ma me ba cho. E kom de me ma miska to aduane ni me nua me ma me fla yi nua no wo fon so se me tete no. Ono ba wo me hye wo me na mu kutwane ye. E bia so de aggressiveness no. Debbie, we get too aggressive. Marcos man kwani bonde so. Me go too aggressive. Marcos man say you be see call mama. Marcos man kwani bonde so. E bia no wan sha wa kopra no. Me kwani am se ma. Me pa hwe comedy me. Me scan third one and one me ska bibi. One me ska bibi na so kai say me the 544. Jordan said the scratch am say Ghana sika e pe. Okay, said this is can ma wo. Enti ye bi ma buru dua. Ma buru dua. Me ade na 3 years wo free ayi ba ye no so anya say Jordan ba ye no. 3 years ni. Na 3 years ka no ensign. Omo mi scan tell you. Me bo ye de wo call hospital. Ye kwaji nrama. Hospital. Hospital send ye de wo call. Hospital de me kwa no. Sika mi tua kwa new 40 cedis. Wo na wo tua na ama me mo na tua. Me onu na tua. Omo wi omo the receipt ni ma wo. Ma ko so the receipt. Omo na wo ko cashier wo ko bisa se ye tua. Mi ankasa me ho odin, mi ankasa ma ko bi da.
Me ankasa makɔ bi da. Me ankasa me nkwa na me kɔ ye. Nti wo kɔ na otu asen. Owo me paneɛ. Owo me paneɛ no se paneɛ ni ya se 14 cedis so se. Sika ni nyina esi. Abosume se ni. Akyɛ kakra me be o ma me 100 cedis me buy na me say me first sane ma no. Na me de kɔ ye emiti because no mu imagine sika kɔ emiti. Me kɔ wonte no ma emiti ama me. David na me reticence ni ho na me didie. Me yama we say ka me nka bibi amfa. Nti ma me no aduane ma woni bi ni. Ma kɔ suai. On first no. Na on aduane a me start oka me ba foforo no wa ma kɔ su. Omo yire me nsa gu machi. Aduane no de ma me da kunsuyo. Aboa wuto ayi galo mesi wom abosom kotere wuto mu na nkwa chen se ma abosom kotere wu atade ni mtin senso ni bi ma me nom wo senso ni ba yire me de ma me nom ye ada opesu okun o senso abotuma kotere wu de e na obechekere wonsa o se de hu den ma ko so me ba e na ono nkwa chekere wonsa obechekere no watena me so sei no wa yire me huni sei na ma me hwan na wa den me nuanom no mo bechiche no ba so me hwiri sei o bechiche no ma so me hwiri sei no mo de aduan ayi no dokun suo no mo de amame anom no mo de dokun suo no mo de amame anom nti me sorry ye dro se bia ye de kasa no ma wo nom na nya dio ye se ye kasa no ma wo se na ayi mo pese mu kumi na mo se me ma ko mo so pe wa ho to ma ko sa mo fa me ko hospital chira na me junior brother ba ka chira me say e dey nti no mo fa me ko hospital me da ho wọ́n de me kọ esie kọ raw me ho asase na wọ́n de me kọ esie so wọ́n kọ pra me ho eyi wọ́n kọ raw me ho naked me ba fo from wọ́n so kọ pra me ho msio no mo so mo ye bibia fa ho bia ba bi wọ́n kọ ye no de kire wọ́n me junior brother ka che me said bi opeso ye na mpa che se mama ho kwan o metem ye de wọ́n me nko nti e che na me junior brother ka che me sa de nti na wọ́n fa me nko psychiatrist hospital no de me she fie no wọ́n se san san yo mane mame no nti wo pe psychiatric hospital san na me nuane kan so wo pe ho Baby, I go hospital the son almost almost free. Ban be sure yes or hey, her bad and dear clinic son or mature. Why in a person and baba fair to say na Marco be say why in a starting number of starting yet so starting so me kwa ko jalo ni me dread jan ye wunim. Asa won ka chem say eh Christo chana ye so na so wura fi say dro na wo de ma me no me ye no. E na ma sa for to enum na etie. Wura fi say dro na wo de ma me no me ye no. And I'm afford to enemy year. And I'm sorry, and I'm catching a come the medidi. And I'm the call Coco run one because you Coco ACDs. Coco run in my returns because you Coco ACDs. And I'm a dear, me the half of you 4 cities. Coco Nico Stefan 2 cities and catching some mammy. And I'm catching some Miss Uncle Jibin and Poggy ACDs. Exchange and a professor one because slay. That time no problem, am I, you know. Na we ni how no na o ma me no wo how ma ko swei sata na problem ma ye no no ni mi ni how ba wo see sami ma me di ni side dia e pan be fa so be ma me ma bread me ma bebre kitchen o ka kire mo ma maduani ni da ko pin sa me bebre ada abushia no mo no so wa me di ni side ma ko so no ho nti mo mbisa no o si ma me di ni side mate mame Amen. Memoha. Mama. Umpom. Olade adom no mpa boye ho ye. Okay. Ye tanya me ase. Wo bani? Me pa cho me ba penny no. Oh, on e ba penny. On e ba penny. I see. O mai say. Me ma ye num. Ma ko swe. She ye ka se ye hospital ho. Wa se dan no duro. Send your bed the cast was Dale, no one ever hospital. So, Fanny, I did not. Like, send your bed, yeah, and the dead. The cast dry your sword, so Fanny, I did not to her. On my say, medicine not to the iron. The catcher is medicine out to my hospital. Made the battle come and acquire said, I'm a kite or mother that Victoria won me, Pandia one is sent a new. I can't say, Madame Victoria won Pandia one. I high school, but the men answer for high school me. And soon I may no me can survive war. And soon I may no me can survive. Sister Africa said, in the house and nay. Marcus, I should be a go on to Mammy, obey. Catch a sign that I start say. Maybe I'll tell. We are making Kawanu too. Marcos Mbasha Menkasa.
na wane be mate atonso mo na akọ te covid ni mo na be ma ne wuye satana ne bo kransesi anu onya aboso me miensa be ma ne wuye mfie mienu achi kakra ada ukuada ne nua ba na wo kana asem no ko ne nchen so kwosara no se no mota kwosara no okoye na ne baketo ne okura no ka se obedi na chi no ne na banto de ne ba deja nti ukuada no bae no efiada enwumere ana ofere me se akra no obedi mu ho no wa amfatale bi anka ne ho ti se me hwe no obetana de a eni wode atale e ma obi di abere me na me si yu Mika so ka kire me se opesa akwala no bedi me nche na me buto me bia me man 1.5 na me fa nya adwuma fa nhwe no enu nti ofre me phone so ka se na danfo bla bi me ne ti opposite wode akra ne niema ama ne se omfa mmere me ntemi nkoje nti be 8 to 9 mu ho na me call bla ne fie se me koje me koye na omso mfre adwuma mai ti be fie be she dem wo ha na osan frɛ me sɛ menkɔhɛ bi ana waba ampa me kɔɛ na waba ne sa ta kɔbɔ ten me so sta me me de bono nsi amapon timbedai ntimi de menka bi shade cha no pa na me hu sɛ ne mesco e o me phone so be 10 15 to 20 mu hɔ me frɛ manya no ɛna me kɔ asɔle abodua o ntima me ka no kwa ntimi wa asɔle hɔ na 12 to 1 mu hɔ ye preach maso aye shimde me fun ato silent fe fun evaluate sam se na ho na ma ba asore no wo ha me sei ti me hwe anim na me de ato hwe na ma fe me hwe se de course no si ba na we nku na me ye se me fa call na sister ba ko sister mother ni afre wo sa wo mfa na me se ye preach nti na maso aye shimiti o se ne ka anwe obe Christina yale a ye de na ba beti abesi ha se taxi driver bi ne na ba na me se o me se blind said wo sie keka yentimi nyina no taxi driver no kwa wa bere mpansa na o de na beduru ha ana msuo ni sa na tede ameba mitumi ka ba ne de me ko Akoko hospital Akoko hospital me ndo mo hwe ne kwasi ada na ni so te ne kakara no ana mo ye se ase keka na wa ye ne bi ana yale bi ne pese ha ne nte hode o mo ntimi nhwe se me fa ne nkoji no kwasem ne mo ni minisika na mini ada na mini bi enu nti omuyi kwasi ada de chenju ara ma amfa na anko ti di be na wotwe no yete hɔ ade me hu yan se wo ba yeso ye di nkoma wo se mo ne me na me se ade ya se yale yi sa ampa de mu yan so di mi kasom na me de mi kasa no di mi kasa na me de mi kasa no ano ne ya sɔre fi okoye wa nwura sɔre fi no wura ye da ba ko na sɔre dan na me fi ho no wura ho na me tiem na nso ben wo mo ti na me tien da na ekua mo nyimi na ma adwo de milika ba bia na wa sam ho akoto nsuo nim nti hwa na ne owura fi no ma na konya na eda na yire nwa atwa no hia ye bo mpaye e ma no tanyumire nso ne ye bekwa asɔre ti efi ho na ye de ne be wura asɔre dem no kwasem na nye bete asɔre ye so me yenye okasasa odimirika no okodo ya asɔre no so ni akotwe no odimirika nti eda ba ko eso ni mu ofa akonya de nta nche na ode ne sa ba akoto no so na obre na koma sese bebe nti ye wi asɔre no na omo fe no mpanifo nyina twa no ho hia se omo bo mpaya ma na bi anyame ya adwo na ni so bete no ya bo mpaye saa me ko boy 11 akroye ni so nte no wonya hwe na sa afedie keka na mpanifo ye se yemfa ne kofi na ye hwe nkoda bi ade achia no kosem mede ne kofi ye koda aye no memi ye na mka asem kwala ne nyina megu mi nchen empa ba kuso no no nso mfa mede da hwa na wi am kakra mti mani na ogina ho na me koso ni mu akase Kristi ade wa na wugina wo so metimu me so me da entama na mde bo mi mu nwa pa me ntime gu mi hu wa na waso me tin tata na mabɔ mesh ibisisi so waso mu gime honye ta no sunsu otonya agro na me tin obi magimi oni nuanom so eyisusua obi magimi kwan be kra no be fa so ma ya no den o mu ntimi basa wo mu ntimi ente ho afa na nkwara ye kakra ka no bo fa na ho na se yes ana oto kodan no to mu ntimi kura mbie edan no nso bi
ɛna kakra mutimi yɛ ya nkwala miɛnsa bɔfa ada no bi e no tisi abɔnten ɛna sister oto am so no so nkwala wɔ ne nkyɛn mokɔ frɛ no na ne ba ba ma wom no di mirika no ba ye na enu bɛyɛ de na no gya meti no mfa entima de fra me na wɔ sɛ yɛ de ne kɔ hospital ti me ma no so de ne baago no mo so mo ka kyerɛ me sɛ ma me fa ne ma hɔ na yale me fa ne kɔgyi champa yɛ de ne kɔgyi yɛ gye ne to hɔ na awɔtwe de so mo hwɛ bi o mo hwɛ receipt wɔ ha o mo hwɛ na awɔtwe no kwasɛm na ni so te ne bibia kama na me ba afie na mo yɛ sɛ omu nhyɛ da hu yale koro omu gye ne to na awɔtwe hwɛ ne ma na ni so te no ba no ma kama receipt wɔ ha Oba no ma kama confirm it. Oh, okay. It is say honu man sana yale na beba no so woyen krata asem no atu kwan. Nti yes ani e ba afie no. Oh, not just say. No woyen krata asem ne dada. Ansa na nti yale da bi onya yale no wa ha. Nti na ni so te no. Da ku ye ho benada. Me be ya sori me hu se o si ni ho ne maniema na ne niema afide wo si niema apeko no afa ma abra na mko e wo se me de minti na ha duro no menom me nwo duro bia me nyale me kwakoye adwuma abahwe me ma na me se he na wo ko se nde wo mfa ho niema wo si nkura wansi anwie na wasesa niema na kyekere na de wasi wa hata e hwade mu aso afa bag wo na e koro no no tisi so no ko antina me ko Mama, another anya. Marcos, fache me wate. Me come mama je me bag wo ye bla no. Fache me wate. Me manu nana hima ma so ko to game. Me ko je me bag me di akwa na ekọ no. O je me tu kwan no. O je me bag sister bi wo o tonso ye fie na chi. O je me bag wo ho. Me ko me tu kwan no. O je me bag wo ho e kan o be so me bag me so me se me bag. O be so me bag nim se o pa me chow. Me ba ne ma ne nkọ o ma me kwose ne be ya me kwa kwa ye adwuma ba bu afie na di ni ho o se me na me ye na ma me nkyere wade e kwa me fa so am yare ye ni e da ne be confirm o ye se ono oso da ye bi ni ye si ye ba be kuminti na o ba be save me ye da poku no is that sorry dem me se ma bodua nti ye da ne ye be ba se ye anya no kora e dua be confirm Ati for mo pa mo chew ma abofra no yale enti aba sa no wo no kwasem me frɛ na menya no osoma mi ensa na no ti me be nka o trust start ma me hwe me yo mo aye bia adwa na he na wo me sro me mpo yale na aba me do de tie bia de nya ne kakrakra ne entena se bia wo mfie me enti na afa me hwehwe me bisa na mfofo na menya na me frɛ enti me frɛ na onfa ekɔ onfa enti ma me frɛ me sister odi mati na me se adwoa sei na wo baaye na enso me frɛ na ekɔ onfa me hwɛ ne ba bia so me hunti frɛ na ma me hwɛ wo de wo bɛfa ampa me sister frɛ no wo fae na wo ka kyɛ ne se o ba bi odi pa enti me nka makoma ntomye na me sister waka amate sabe no akodu ho no nkɔ enti akire na me ne bla bi ti adagya na nadamfo pa na ene nyina ye bom didi di agoro kama bla no kwa akra kwa ye adwuma ne number wo me ho na me frɛ no enti akire me ho ana bla ne frɛ me sɛ ma na me se yo se Christia ba me ha na me so na wo de wo so ba ye kora ne nkasa ye mu ne ye me kasa ne ho wo mfie sɛ na me se me kyire mu nyina kyere sɛ me srɛ no bi sei na aba ntimpa wo kyɛw emfie no nti e first sparrow ye bia no emfie no me bo na ko sparrow wa na wa ma course me ko sparrow ho wa me ko ye di ho na ka me ye dey send papers ni ade de ko bra Vincent ye me witness mo fra Vincent busa ne se me won che say why ye din an we si wa di sa ba se de na oni mu wo no wo ye no bibia sesa also sparrow number man no fra no wa ejo kwa ye dey ma course me ko se me ko ye adwuma na wo hene kro de na wo ko kra wo ko kra na me ko abrochire no ma no na nya dwon na me ko abrochire me first one me ko me be ko first one no me be da tonsu wo se fie wo ko no wo kra me kra me na ko me first one na ko me ko first one kra wo ma me kra ma me be da tonsu wo se fie
me first one of an me wait me say the make the minimum first one fan bag ya me ka say onya no no do kakra well see no ah ko ni ma hu ni biem ma tan kan biem ko pem say bra na ma me ka kire bra ne say me hwe ba na me no aba na no aba sha no an kan chemchem police fo a che no say won crofo me nua ba ko ma do na na ma na ma ka cha police fo mo na boy ne ka chemchem opa me chew wonim se de woni Christine memete wontimi nya ne boni bi ondo wo na waba wontimi so mpam no wanka nche bra no kwa so wo tu kwanti obeye bibi wo ho ade na go kwa bro wo kwa Jordan na mpeso ma me behu se na me ma me ya we me ni ya be man the born na man ye me ko first one no me di ka ko first one no wo kwa hene fa first one me kwa kra first one akwa ko papers me ko 2 times but na wonim so ye papers di akọ asha se de na minim ansa na wo be ya me ko first one me ko ya me free akra me ba na jo me bedru na dwuna me sulo na me friend ka chen sa tama me bedru ade asa na ka chen me send na ka chen say me nya law friend ye den ma me wusa law for so beje 40 cedis me su sike kwita me 20 cedis nti me nya law friend fa na ka chen me say he fa na me dam say ne sa dia me kwa atonsu na makoda wo fa fie me ko die na ade che wo bai na me bai na wo kwa ya wo de say bia wo kwa akra ne ade wo ma no wo de wo mu ja hwan me na me exactly eno an point am pe no okay enti e ba asa no na otimi tra boy no nchen ye ni papers nyina wie ye timo ho na ofre me say ni papers no wa ya wie ye nkoja ne kwan me mra me ja ne kwan na so yo na me frɛ ni odi na chi be ma na me so kofi uni aso ye ni papers ye enti ba je ka eska ne ko ampa ko akra ko ja ne kwan ho picture me phone na say enti ni wo ko ya ampa phone enti wo ko ye no 4 months na agent e frɛ me conference call ene ba bi okoye no se me ba ne yale nti me fa ma ade no obisa me se oba no yale dada ansa no kwase metwa nkontumpo me se da bi da na onyale ise wo yale a ka mo so mo hwehwe ni mo gem mo ye ne test ahodo nka mo be hu no nti no onyale ti kwa afa so ade me ba ne koye ne fa sa kwan so mba bere me eno no pobufu ye se ade obi so betu kwa no do aba ne nchen no wabo na me na kwa de nchi no mfa ne na me se me ni kapere se bi ofi anko nka so kopa adwuma ya abanti ka obefa so beba de onyame nsem so no kwasa me frefre masori mpanifo na me de eni omudi hu nkomo ne mpa ibo mu a ti ya wada wie bi me wo ho a me kotua ma ba abosia ne frɛ me se me ba na bedru Accra airport enti mra me fama ade kwasa me sika bi eni me ho fi se bosia na body ya adwuma nti na me kotua bosia no ti ho na me frɛ manager de tu na ni so manager sika na me do am so san afama me na no se da me san fama ase na me de me asem nyina to na ni no so wa tintim panifo ka na ho ho no me se nya hwe fama no no amfanko nipa mo ne na adwuma chente mo ne no ne ba no so mo ne no ti obetu ntem fama no nko no mo da na 5 million no e san hye me nsam na me frɛ ni nua ba ma ne se de abani nti me sere na o meje no nko fa ni nua no se sa abredi okokora nya de okokodu akwakoto wo mo airport we say so wo frɛ me se bo se o mo apon o mo ampompo no free inside betena abonten no ho na driver ni bi afam se maame oba na ba betena me ka mu se me fa ne nko Kumase me nso kura me ye adwuma ha me nim ba bia otimi abo me number e de ama no nti se me nya nde na me se ba mpa cha korokoro no na yi nisi ama soma obi a oba me nti wala fa fresh palo ni se na Christy aye no na me ka so ne ho mfa na mpa wakwa ma yele na ba o mo de na ba abedru airport nti se wa amoa me anadwo we de me nim ba bia fo ahwe nso na wayera nti Mr. no sister ama waka amate se de me se ni boy ne te ne do a wodo me nti boy ne fa ka akọ airport o hwehwe no o se o mi nkofi o so wonko ene o se sa na te bi abeda de ka o se mpe hotel ene ono akọ ha hotel ene ono ko da na ni nua no fa ka ko duru ho no mo sa o ma chefo na wodu me de boy number man o kire bi o mo no ko fa no to ode ne ba no o so mu to Accra basis e kwan manu ba bia no ye se pass ni engine abreki bas nya breke free memenda wo mo kasa kura yale menim se hono mo wona pane bi o so mo yende no mutimi de ne ba yo oni di ye e wona di e plane nti na wa ye Mmre Marcos me pacho ma won me pane Marcos de bi pane se ba ya wonya keka Marcos ade o mo de ma me ani eduro me kwa no mo kasa me mba manum se e no mo de eduro tu manum se ye be ya meda nti na ma wutumi bedru nti me da ye wo plane ena omunim hours cry eteki nti me bedru Accra na mada se mo ba de mo ka ne bese amese wo kwen ka ne se okwamu nyina mi hu ni nyina se mprensa nti e ba asa na so ma ba ase foforo san be fa o mto mo duru Kumase na o mo fa
eye ti boss so bi mo am ba fa me de no na ye ya na na beduru ye waye mmere ti high school ni so obi si wo si fom na ono no ntwe ne ho no wo ma na ese sa to collapse ti na se dava ni rush di me ka de ne ko hospital no msa de ne beto agogo ti ho na na esa rush sa de ne ko ji afede ne ni so te no ne de ene na age iOS fede esene kane no keka nya sanke to anya nsam obabro so no wontimi nya no kwasam ahomete ji man kasa mame me den kakra ye de mi ko ji ade am ye ya ne se mi preach ye enya wo so me bia me no kwaje se me ha aka ma ha aka ono ntimi tapa sanya ke mi preach quotation be na ogina so preach so we bia de me kwa ifa na ha aka nya me ka be na me say quotation be na ogina so preach ma ko simpatio me nyina quotation so na mi preach na mi preach ko se Bible se mon sa kira ma adwo na Yesu Kristo bo ayi ho no I can't say, I'm going to be entrance one. I don't catch me some metnas na me near drew. And I'm catching some bands here call. Your call only a call for nothing. Not that any be say, Christian, were you nums by the grace of God, I'm fine. What's your name? Oh, yeah, what's your name? And my name is Christiana. How are you nums by the grace of God, I'm fine. Do you take your medicine? No, I don't take my medicine. Do you want to take your medicine? Yes, I want to take my medicine. Okay, I want to give you injection. What is your name? And also, I want to give you injection. I'm ready for the injection. I'm a mom injection. Okay. Mama, it was some ensu. I was a fool about Akoma say, I'm not my force, mamma can't into one more chama. Bible says, boy, I'm in dirty catch them. I go hospital. Or the name of them catch me, some mammy. What to be Jina omusi jina asina mkopian ba kwa ya dai ni ba kwa ni nufu ni ho ya kan say seven players so woni nufu oba na be ma oba oni nufu ana ba kwa so ya rasta ana ba kwa wa wo no come on jina omo njagu mo bona ma bra mu fie mi esani o mi ti bi nyina nro ma ko chef no ebi mu ohura mo mi drum no man ka chele say wo ya le jam what to Don't catch him saying, Jam won't to nothing to my belly. No, I can't say, me fa, me sure, me fa. When you're so about me, be a Danny say, funny say, I never find a ho. What the question be? What done a year and 2 years down? I'm ready. What is uncle for? I bring me up, I saw the for crying to me, Matthew. Would you have what I can't work out? Who do? Remember, I said, man for. At the Jaffa, and I'm really pedu. No, I said, my friend. Robert, let's send the bomb. The baby did yes. You went to a Christian, you went to a Muslim. It's like a hospital. Say when the Madra knew, or Mamma, the money you know, the Madra, and Madra is what they should have shared. And yes, I'm good. What's yet, I'm a man, what the straight out to me, bastard, just a living count of crap. I say, I'm hanging our dab on you. Let me want to so rather what Bokuno. Oh, Marcos, I'm a boy. It's a sorry, means Minda. It's a sorry, I'm better one thing. No one knew you. No, rather, my
ma wo se chan tra ko so se ma wan yakopon no be ti yakopon because we shot ma bra pa me bubu agu ho ma nia sra tete dia nsanam awu yakopon be just dia anto so nyam me sister na me boni dia no me next mother ho me dia me nya no ma oye ma jo me na ka na da ha na mdi koko ma an ka sa be mde do ma boss ma koko me ba le me ya ma wo so ko na o ka se we sister ba yere wo no ma boss wa ma me koko me si ati ade wo ni akata na wo no hwe ni se ma boss wa ma me koko na da liti ba yere wo na ma ka wa na ka mi ku wo ma boss ada nya mi be bisa ma mi ku wa jide mi ku nya mi be bisa ba be chantra se wo ku wa jide like people say time na ma boss sister no na me na we no ma me ani hia yes no na je ni se no on the side what be the say me side adam mo idea side abey fuck up side and I say the fact ma boss 1 2 1 2 3 ma yo mi ara ni bo fu o be ni ma 1 2 3 4 ba ko me ma me kan ma boss 1 2 3 4 yes 1 2 3 4 ma boss yes yeah ba ko me ma me kan mo mi wa de ko da e mi be nzi eni ese ni masobu a enko da ba wa di beti bi a ma ye de so ba ta mi ye bi a ma ye mi so bu so awon de se mi de se mi no be bi a be fa Christy se se wo ma no o mo post school ba mo nko fie ma post me ba penny no ma le duane ni o me so mo post school ba wo ha wo mo nko fie o ye so be ko no ma poison wo ma post we me ba penny ni cast afane cast o be kan kure no yo to so me cast o be kan afane cast o be o kono cast o be kan kure no ma sha me man ya sei me ya sei me so me ka sia so se na na de cha enti o mo de ya no ya yo mo ya ne de ya cast na no ba ka cast na mo sa ne sei o be na me ba ne dia ba ho me ya sei me ya sei ni no me ni ma na wo bo ma me Marcos ma won me won so mpete se me won hwe ho Marcos na dia ma de me nchantro me ka chen se kwa me de me ena me be ye o ma me ka chen se kwa me de ngwa mfi mi nche che me sa ba biem ena obi sam se e de na o ka chen se me sika na ho ne ho no on fa to aduane ma me ni no yi gari ena me ko so ku gari na me ha na me wo gari ena ko chen so ma me ni o ma na mfa kwa gari na ka ma me na de ama me o ma me ni o ma na mfa kwa gari no enti ode ni o ma ne ma me na ena me ba second born ni ba ni oni di na di awie ena m ka che me se Steven na ben to ma me moko na me nyede me ko ga che se me fa ne kwa ma papa no ani sha de be she na me ko ena man for ba no me se ma de wo ye oba ne nyanti jai na fa ne ko yi de moko ni bi na won ko ni wo ba be si me ni so ma me nyi je ne na me wo no ade ama ye de me kan che se me nye aduane wo ho ba yere nie ba nkunnie amonie me ba se me bibia ma ye na duro wo mpe ma ja ba bo se me ya ma aduane ni me ba che ma ye na duro mo na ma ade ja so mo se me ama tela na de fra bro chira bra mo se me sa ma tela obeshi sika mo se me sa ba tela ban me man what we see we 1 city we 2 cities we se me ma ye 1 city into one mo na esu me ma store we 1 city we store me kan chira Yo. Marco. Only me fe na ni na ye duro bi wa wo pe to so na no ba yere me se ni aketo aba ma video bi kakra before it say woni ho no mo ba bu mi se se a ma ko ni ka ji so no wo ho it sa o ba bu mi ada no ya ma me to so bu dwane preview abon na ko pon me witness me ba nam se ma me ka ne bone me pa cho come de me wa security free akon wa free obeso ya ade me bia ma no me de me ka se me ye din a no wa ka kire sister na o to aye so ne se mo munye de den de stable sister no sorry a o dress free
Wodro mama bere wa cross ya cross dress ase kama sene sister mage my sister man two of fear wa obeka chi fear ye tu ne wan fear sister my name ba na two fear anko ba ye tu ne wan woni po me wan si ya ka she mama po me ten time se ma mi bu sister ni bia mi ade ama de mi ka ni aburi ye o ma ko se hamit na me yes because me ka che wiase hu nya so mo ni ma se ma me wiase ahonhom mo yesen woni mu wiase ahonhom nyina Marcos ade ama de me nsan se woni mu wiase ahonhom but to de den afa efiri o me nya ebie efiri o bisan se o temte so ha me nya ebie Marcos me pe ma ya resa pa wo benyu ayaresa Marcos wo ye de pa ayaresa Marcos me nya ayaresa wo se me nom ye de adro wo yesi wo se ye de adro Marcos anya bia eno ye yesi shema me kan kire ma wo mo sa kwano adi aso ba de din me so me te wo me ko ba bia Marcos anya eye indomi Marcos ediane o maka ediane no e se mo ya wo di ase wo ni obi ko poison medi papa eno wo di ediane ma me kan kra nchiro na say indomi wo tasty ansa wo sa ye nwono anya wo hwe medi ye de aduane Marcos medi wie no makoma ye me ya na me ko to nsuo no me ye se me so kura obi da bla me ton won tobi otona bonten se me de na ma poison me so me di dwale nyina de ya poison ti fi ho de won fa no mo na so ma me sense no Marcos ya de no ko kan wo ho kan wo ha Marcos we na san Marcos she say o mo ko ho no mo to punu ano pe me sorry no mo to punu Marcos ano pe me sorry no mo to punu some kakra bia yen hwe ne lifestyle ne said no city and yen hwe se betumi and with the course because eno colors ne bi no una ebi say wo mo di she tu kwan no o mo ba no na o ma ye keka say ya ti na me feel say no crowd na me nua bi ko South Africa o bo se me de me nkwa aba mo mfa me sa ma mfa hwe ama mo mfa me sa me de me nkwa aba me ka e ho asem chiwa we be do airport anu watwa hwe obi de yare na eba nti no crowd no crowd ti na me susu say no but ye ka say starting wa ha na e ko ya nsa wo kwa na che say problem no free in free baby or call you know but therefore now what to say my radio adumo bibi aboko yeah that me say okay yanko eyetonchi me da say awubatampa ene Thursday medi nkan e de apomodin chi akese pa every tonchi links asoye ebre etiefo enyina omutie me ene awie ewo ye kasafidie eso onipa biara o tie me sabre kontonchi asoye ena yedemo awre na yebo ye homana ne se tonchi o tonchi nipa nyina akuramu se twitwe ye wonu akuku damiensa ye de aba adwaman eso na enu akuku damiensa efi tonchi asoye no ye friend tonchi 3 power combined na nia edi kan efi yakache eba bonten eye tonchi herbal capsules eye ememe dro tatashe ena ye kan mienu edi bo mu ba preko pe a ye friend tonchi cold capsules eye kokwadro ena tonchi feminine herbal capsules and untina ye kabom friend say tonchi 3 power combined enro ekuku damiensa eno ena sana my friend yenta my friend tonchi 3 power combined and say eye enro ekuku damiensa ebo adwuma ebo nipadua ne ewo kwan pa bebre eso ye nipadua no eye ade asabi ye nyini mu ye nuane a ye die enema pia eko nipadua no ye didi anya hode eno mu ne fa wuduo efri metre yare enu mu ne fa yawe efri enu nti se tonchi fo ye base ya ye ba be kira na montu a wo betuo edru a wo benom na se de be ya ebe ye onipadua no adwuma ye ede amawo na ye dru a ye fa ni tonchi cold capsules no ena me pese me ka koko ho asem kakra ye kire ye ekwa ye fa so enya koko ene ne a wo be hu se menya koko na se de be mu wo hu se menya koko eya ade a ye bibrem hanum se doso pa ewo ye so metimi aka se obia wo koko ewo ni nipadua nim ne ye betena se ne ye ka se obia wo koko ewo ni nipadua nim a obo amaka se me de me ni koko eye die nti na obeka se woni koko esan se eniema bi
ɛnɛɛdi ɛwɔ ne wedeɛ no ani ɛno nti wɔnam so ɔno deɛ wade ne ho afiri kooko ho mepatwo kooko sie wɔ nipadua nim ɛhyɛ aseɛ firi nipadua nim ansa na apie ɛwɔ wedeɛ no ani ɛno nti kooko ɛwɔ so na mmom ma menni nkamfa yɛ namba no ɛnto dwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi afrɛ yɛn na wo ne yɛn atwetwe nkɔmmɔ yɛn namba a wobɛfrɛ ɛsi soɔ ɛyɛ 0243 90 77 33 0243 90 77 33 wofrɛ yɛn namba yi a yɛbɛfa nye no atwetwe nkɔmmɔ anaasɛ wopɛ tonkyi no bi atɔ a yɛbɛkyerɛw baabi a wobɛnya tonkyi cold capsules tonkyi feminine herbal capsules tonkyi herbal capsules ne bi atɔ yɛnnura kuku da mmiɛnsa no nyinaa no sɛ wofrɛ yɛn na wopɛ baabi a wobɛnya bi atɔ a wadaroma anaasɛ wopɛ bi kora atu atɔ a wadaroma baabi a wɔ bi a yɛde ɛbɛbrɛw na tonkyi cold capsules no ɛnɛ yɛn nnuane a yɛdie wɔ yɛ bibire mu hanom sɛ about 90% deɛ ɛyɛ starch na starch ɛyɛ adeɛ a sɛ ɛwɔ yɛ nipadua no mu anaasɛ ɛdɔɔso nipadua no mu a ɛyɛ kooko ɛna ɛkɔfa brɛ yɛn yɛdi aduane a ɛyɛ starch yɛnnuane a yɛdie atɔsedeɛ no ɛnnɔɔso nti starch na yɛdie yɛbɛdi starch anɔpa yɛbɛdi awia yɛbɛdi n'anwummerɛ ɛno nti ɛba ne saa ɛma kooko akonya ɛwɔ yɛ nipadua no mu na kooko ɛdi yɛ nipadua no adwuma pii paa na ɛkwan bɛɛ so na wobɛfa so a wobɛhu sɛ woanya kooko obi deɛ wɔ hɔ no n'asom ɛyɛ ne hene paa obi deɛ yɛ asomhene ɛno nti daa ne daa adeɛ hyɛ ne ho sɛ n'asom ɛyɛ ne hene a wɔde wura n'asom na wɔtiti obi nso deɛ ɛyɛ minimuhene obi nso wɔ hɔ no abɔ nso de obi timi de ne nsa ɛhyɛ n'asom ɔnu n'asom no na ɔkwan ne minimu ɛsan sɛ n'asom yɛ ne hene ne minimu ɛyɛ ne hene ɛyɛ kooko ɛna ɛyɛ wo saa na ɛduro baako pɛ a yɛfrɛ ne tonkyi cold capsules ɛduro wei ɛyɛ adwuma yie pa wɔ nipadua nim na ewura wo nipadua nim a ɛhye kooko bi ase efi nipadua nim deɛ ama w'asom yɛ wo hene deɛ ama wo minimu yɛ wo hene ne nyinaa ebegyae obi deɛ ɛnyɛ n'asom obi deɛ ɛnyɛ ne minimu ɛno nti onim sɛ kooko oni bi mepatro sɛ wote hɔ no ate sɛ wo yam ɛbobom kurododo wo yam bɛtumi abobom asɛ biribi mu wo firi wo yam ne kɔ a na aba wo yam bobom ankasa ɛyɛ kooko obi wɔn mo ɛyɛ sɛ kɔm de me yam ɛyɛ sɛ me yam ya ɛyɛ kooko ɛna ɛyɛ wo saa ɛno nti woyɛ obi a wo yam ɛta bobom na ɛgye so obi wɔn ma ne yam tumi bobom de ɔte ne nkyɛn anaasɛ de ogyina ne nkyɛn kora te sɛ ne yam ɛbobom obi wɔn ma ne yam bobom saa na etumi ka sɛ ade ɛyɛ de ade na ɛbobɔ wo yam saa no obi wɔn kora etumi ka sɛ bi ɛyɛ mframa bɔde na ɛdane ne ho a ɛpɛ sɛ ɛba abɔnten ɛyɛ kooko ɛna ɛyɛ wo saa kooko ne etumi bobom ɛma obi ɔte wo nkyɛn kora te sɛ wo yam ɛbobom ɛno nti mɛsrɛ onipa biara a wɔtie mi a kooko ɛwɔ wo nipadua no ɛsoɔ ɛmpo sɛ wo yam na ɛbobom ɛyɛ sɛbi wasom na ɛyɛ wo hene wo minim na ɛyɛ wo hene a wohia tonkyi cold capsules wobɛnya tonkyi cold capsules ne bi ato ɛwɔ tema community 5 Little George ɛwɔ hɔnom tonkyi 3 power combined tonkyi herbal capsules ɛmɛmɛ duro ɛma deɛ feminine herbal capsules afei kooko deɛ ne bi nso ɛwɔ tema community 5 Little George ɛwɔ hɔnom halus herbal ɛwɔ Okanshi drug lane halus herbal Okanshi drug lane Ekus pharmacy Ashaman Adepa herbal ɛwɔ Madina Old Melcom Tribe of Judah herbal ɛwɔ Kaswa Old Market Gabson pharmacy ɛwɔ Koforidua Nimdia pharmacy ɛwɔ Takrade Market Circle ɛwɔ Goswaja herbal Mmre herbal Baby and Gracha pharmacy Sunyane Mose pharmacy Brekum Chris FM Kasapen Ayom so Akrudie Tepa Dadie so aba me patro enu nti na me se baabi a wo bia ofa ye number na ofre ye se wadaro ma me baabi se himfa na menya tonchi enu oni bibia to ibenya bi e de ama ye be kyerɛw me no mie na wo kumase anum se Asempa pharmacy e wo Edum PZ Seba e wo Abrepo Junction Santasi taxi rank onum no Seba Abrepo Junction Santasi taxi rank ko Oko kewa rock pillar ewo honom rock pillar ewo ho kewo Santasin so pharmacy shop bia wo bia okwa obenya tonkyi 3 power combine ni bi ato afi obi akoko esisi ne wedie nani enketenkete epie ewo wedie nani se wonom tonkyi ko capsules a ebeboa na titini nyina afi wedie nani
kooko agye wawere ma boso agye wuko ma boso tonchi ko capsule no ma ebehye ni nyina ase ede ama ebetete ni nyina afiri honom ede ama tonchi o tonchi kooko fo sese edro wi se o manhia ebow wo yema ebubomu wo ho asabi wasoma ye wo hene wani a wota posa obi de eye nani timi ye ko eye kooko na ye ne sa wo hia tonchi ko capsules me patro tonchi feminine herbal capsules ema de no nso no eye edra esiesie ma ye ho obaby o menstrual pains ye bre no eya so nti nyankopon ye adom ochena ye ba ye be chereche kofa ba ye di menstrual pains e ba ye na emu me na me ka chiro so ye oba wo menstrual pains bo so me so na wo bu fa so wo benya wo menses a wo nam ye omu wo menses no e ba ni nyina wo nam ye omu wo ko wie nso a wo nam ye omu menses e ba wo so timiti aduane die kra wo ye den tema wo won sa de da wa ya sesan se ya wa wo fam no ano e den menstrual pains e ya de a e ya pa enu nti obaby a bo so me so na wo bu fa so no wo pese wo nya wo menses kwan bokọ so a wonti ya Mmre ho a wo hia tonchi feminine herbal capsules enye menses nko a eboa twinsu bone enka bone wa himfio no ma etaye wo hene sade na wo so ye nimguase esanse so ahimfio no eye wo hina emfa wo ni baabi e ugina wo pese wo do na atwitwi ho na ye etiti ma wo pese wo titi so nipa wo honom obi wo to nani se ni nipa wo se nipa ni ho ye ne hini nti obetiti na odwi menu aba wo be wie na honom nyina awotere wo hia tonchi feminine herbal capsules eboa sisi wo nantima aduane e de ma wo eboa ma oba bi a wonte dem be ma so ni mu anakono nyina akwakode akire no me patro esiesie e de ma wo tonchi feminine herbal capsules eye medro tatashe afei tonchi herbal capsules wo ye bema wotie mi a o mema sem enkoyie bema bia wodi aduane ye starch dos woni paduam bema bia kooko adore no etimi ma ne mema sem esi ni tirase wo ye bema na se kooko wo so a etimi ma o mema sem esi ni tirase e affect o mema sem pa se sia na waje mu kakra na wosisi ye wo ya me paacho esan sem mi ameti hei me ye mema nyina mpana na me ye mema nyina yere na me ye mema nyina agenti no menim emema ehaw eno nti me ka kire bema bia se woto tonchi herbal capsules a no woto tonchi ko capsules aka ho se de be ya ebesiesie mu haw ebe na ne starch nya free ni peduan ebe yi kooko bia free honom na wonom tonchi herbal capsules ne kan wa aboa ma mema semu ayeden aboa ma otadwan mu ayeden wotimi ne oba edi mpaswa grow eye me ka kire se Mmre ketewa bi ne didi dwuma wo fie ha eno nti de obaye ne se obefa afo no aboye number no fa yensesie na yenche obabi obenya tonchi ne bi ato number no eye 0243 90 77 33 0243 90 77 33 o phone number we so eye 0553 51 11 tonchi ememe kuremu se twetwe emma no so se atadwufo mate dene kokofo no sese omo enhia nyankopon ya adom ochine besan so aboa abane aba bebiebie ma mo atiase eye ye bibiara se ye besan so ehia Yame ensha papa medo eye Akoma 87.9 FM Akoma munsam jumedie no a na wo hwe na fa wutie no na Facebook eye Akoma 87.9 follow like comment na share YouTube eye Akoma 879 subscribe na emi notification bell na so sanso na TikTok and so Kenwood Media ya hwefo ya amanso bo ho no ya chiachia mo pa onyame onkoso enshamo na onyemo adom ya besan ya baso ne mo mame ne kingdom enwie ye wi a ye ba beto aso na me ba bebisa ye mame questions ahodo bi na watumi ayi ano e de ama ya afa ne bayi ho na afa ye tumi e de ya adwene afa ho ahwe se ebetumi ehunu ba bi a problem no efri eba na yetumi enya solution na enu nti enyi free ha esanse ye to aso ebre wo mu pa e de emaye but ansa na no sebe ye beto mu a de amamo a te se de ye to mu a no mame ne kingdom enwe ewia na ya to aso enra efri ahema mu no enu nti bomode a se obema onsa aka ebie bem na akwa mejo so a mami nyame adaroma bibia eyeboko nyame adom yebenya ase bem na fire kwai abusiafo me church ya obi biara ene awie baabi biara ene awie owo a wotimi nkanom Kingdom Herbal Center ayede enupa abadwaso no ene yen ne yasa babiem a ensemoda agya efri yaso ye no yempese
yɛde bɛsie yɛn nko ara hɔ anaasɛ ɛhɔ nko ara na yɛbɛka no ɛwɔ sɛ yɛda no adi ɛma wiase afanan nyinaa no baabi biara a wo biara no ɛte yɛn ka yɛnnuro no ɛyɛ ahodoɔ maako ɛnan yɛwɔ Kingdom garlic bitters, Kingdom ginseng power, super tremendous capsules ana afei Kingdom cool capsules a ɛno no ɛyɛ koko aduro a ɛtu koko ase ntɛntɛm koraa nene no mɛhyɛ ase a mede Kingdom garlic bitters no ana ɛde ɛhyɛ aseɛ ɛne ne bitters sononko a over 15 years ago Kingdom Herbal Center for yɛde aba a ɛboa etu yade ase edifiri nipaduam garlic ewo hei no abribia no baabi a yɛbɛtena bia no yɛka sɛ garlic no ɛka gye na abusuakuo no ho na garlic adeɛ bi wɔ garlic ma ɛfɛ ne allicin saa allicin no yɛ adeɛ a ɛyɛ ɛma nipadua no nti ɛnɛ baabi a wo bia na wote menka mesrɛw first no na onim sɛ garlic yɛde yɛ nnuane yɛde yɛ stew yɛde yɛ nkwan yɛde yɛ wei obi so sɔre anɔpa a otwitwa garlic no na wanom ne sɛ deɛ wɔnom aduro no obi so de bɛfra ne koko bi no wadi obi so bɛfra ne tea bi no wanom wɔkwan a nipa bebree ɛfa so use garlic na deɛ ɛma nipa ɛmpɛ garlic asɛm ne sɛ abribia no nipa se garlic no sɛ wowie a na afei agye wo ho nti wokɔ dɔm mu wokɔ nipa ma na deɛ na agye wo ho deɛ na agye wo ho ɛno na ɛma nipa ɛmpɛ garlic ɛno na yɛwura mofa a wɔda Kingdom Herbal Center no ehu sɛ garlic no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ma nipadua adeɛ a adan na yɛmfa nnuanino bi ɛnka ho na yɛmfa nyaduru ɛno na yɛde bɛnya Kingdom garlic bitters and capsules yi na mepatwɛw ebi a wohwɛ me wotie me na cholesterol adɔɔso wɔ nipaduam cholesterol no yɛwɔ deɛ yɛ ane yɛwɔ deɛ nyɛ deɛ liver ne produce no deɛ ɛyɛ na emom deɛ nyɛ liver ne be produce no deɛ ɛno deɛ ɛnyɛ ɛmma nipadua no koraa ɛno nti ɛne nei no mani abra matoa ma meka saa nsɛm wei ɛde akyerɛ wo sɛ wopɛ aduru a ɛbɛboa wo aduru a ɛbɛyi cholesterol no ɛde afiri hɔ a ɛyɛ Kingdom garlic bitters and capsules no wobi wɔ ha a wɔtena se kyɛ kakra bi a wɔse anansi akyemenan anansi akyemensa ɛnam sɛ ne ntim no akorɔto no mogya no akorɔto nti no mu ntimi ɛni afurisa ne ɛnkɔ ɛma nti ɛkɔba saa a ɛde haw bebree ɛna ɛde brɛ nipadua no nti wowɔ hɔ wobɛhu sɛ wose meto ase ɛtwetweme afei so no me nsa me nan ayɛ titiritii yɛ maame nom ne yɛ papa nom a mo nsa ne mo nan ɛyɛ titiritii no mesrɛ wada ɛyɛ Kingdom garlic bitters no ɛno ne yɛ kamfo ɛde ama wo wobu wɔ ha wɔhyɛ mpaboa a na mpaboa no yi firi ne nam kora wɔnhu nti ɛna wie ebi a wo maame bi wo papa bi wo nua bi wɔwɔ saa hawo ni bi wɔtena se kyɛ anaasɛ wɔhyɛ mpaboa a na ayɛ sɛ deɛ foam ne nane foam ɛna ɛhyɛ ne nana se nti mpaboa ɛhyɛ no ebetime yi atɔ askɔ ha ɔbɛkɔ akɔdu kagyetia na wɔnhu sɛ mpaboa kora ɛhyɛ no me maame no me papa no a mowɔ saa hawo no Kingdom garlic bitters no ɛno na mekamfo ɛde ama wo ɛno na ɛbɛyi saa hawo no ɛde afiri hɔ ɛno ana ɛbɛma ɛbɛsiesie o ama ahoɔden na ba obi wɔ ha ne naase no ayɛ sɛ de yasogya ɛde agu hɔ titiri wɔn a ɔmowɔ asikyire yareɛ ɛne pressure no wobɛhu sɛ ne nanse no ayɛ sɛ yasogya ana agu hɔ ne nanse no hyehye no emu dundum no emu fimfim no entini na ɛsɛn ne nanti no wɔde ne nsa ka na ɛtwitwe no hyɛaseɛ sɛ wobɛnom Kingdom garlic bitters and capsules yi ɛbɛyi saa hawo no nyinaa yɛ dɛn ɛde afiri hɔ ɛde ama wo obi a ɛfiri no to ase ɛba ne nan kokom ɔno so wɔ sciatica pain ɛyɛ Kingdom garlic bitters and capsules obi a wɔdidi ama aduane no ahyɛ no so wonya yɛ aduro yi a ɛboa wo yie obi so wɔ so a wɔtumi kakra bi anaso wɔda no na koma ne bon brim Kingdom garlic bitters and capsules no ɛno ne bɛyi saa hawo no ɛde afiri hɔ ɛde ama wo ɛne ne adu papa a aba Ghana ha deɛ yɛka garlic aduro a ano nam etu yade asentam de a ɛyɛ Kingdom garlic bitters and capsules adu papa no aduru aba obia edi ho adanse aduru Ghana fo nyinaa yɛ den agye atum ɛne ti sɛ wo asikyire yade diabetes ɛwɔ pressure waduru ɛno no diabetes for no
ebra wo benya ye aduro yi bi se wo hya ase anu nom no eboa ema wo sugar no eno a emma form eno a enkosoro sugar ekofom a ehu ekosoro a ehu ayese pressure ekofom a ehu ekosoro a ehu enti wo hya ase se wo no nom kingdom garlic bitters na eye normal e de ema wo enti na ye ni abra ena wie ya betena ye bodawuro se kingdom garlic bitters na dwuma a eye no wonum adwuma ya obi a ye adwuma a obeba wonum aduro ya obi a wo ye adwuma den obeba fie na waye mre honam ayojo num kingdom garlic bitters bi ema wutimi da ema wutimi didi o sore so a honam enya wo mre enti wunya ni nsuo no ene ne topa ye ya eboa wo ye ema niam bia timi konkan eye den e di ema enti ye aduro de ba bia wo Ghana bia na otiminka no se wo pe aduro yi bia to a herbal shop pharmacy shop bia na se wo pe mu nkyiremu a number no ye 0597 29 88 55 0597 29 88 55 ene number ye yisu ewo yaso ye nti se bia wutie me wunti bibia se upe bibi mu nkyiremu ya mesro se ofrem ya menya abotre ayeden ede amount sanso na aduro no ba ko a ewo ho eno so eboa etu yade asentempa no eye kingdom ginseng power capsules kingdom ginseng power capsules emema de no eno no woye bema o hweme waye mre anase babia wona wotimi nka no abribia no meba medimi nsasi mibo kingdom aduro ginseng power eno na mede boa mema enti bema bia na wutie me bema bia wo hwe me a wugitum se waye mre no entena ho ema yade no ense o entena ho ma yade no emubu ngu ho aduro we eye mema aduro na enye se wonum ya pekin kran na odikohia odofo emum eye mu adwuma enti mema no se ne sito aduro yi no eburu adwen ne ntiase so wo ye bema na wutie me na wa wugitum se waye mre ewo mpam ahoden ne ewo fom wuntimi nya wasede se bema kingdom ginseng power bra obehya ase se wonum anopa mienu enumre mienu anopa mienu enumre mienu afina obemai ahoden ba ade a eya se bema ti sika koye oba ho ade na wuntimi ne nda enne awade bebre egu kokema awade bebre egu no eye enemu asem bema na tiska kwa ware oba ontimi emma nani enje ewo mpam enti so wo ye bema wo ye oba wo kunu ma wani enje a ye duro kingdom ginseng power no eno ana mekan fo di ama ebeboa ama wani agimpam ti wa sori ne koto edima wo kunu na wo kunu hu say yes ampa me yire waboa me eduro no ano onam ano ohye kingdom ginseng power no ana tremendous capsules no eye emade wo ba utie me wase kekao ensuo egu enyema bi yifri wase batisa akatoa afi wunu krishia be ma no nsuo wo se komu no na esa ba abonten maame ebe den wotimi anyinsen nya super tremendous capsules eduri na bra obehya ase se wono nom ya eduro no na eboa na etu ya de wase edifri woni peduam eduro we ya boa ganafo bebre woma na omo enam yare ema ne mema nyina no woyi oba na opese oyi oba asima mesro woni atenka wonu kunhia akono bia ni ho ma otimi hwe ba ma ya Mmre me de uwia no akata so uhia tremendous capsules ne bi number ne biem 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 Yemidi twato no yekoko no koko aduru wo a woyematim uja wonan obre ubeja wonan na moja eba uja wonan a ba bia uja wonan afa no hoye wo hene afi wo ma na woyemu bom kru woyemu bom wasu eye wo ya wani utimi posana ye bisi basa koko aduru no kingdom cool capsules eno ne koko aduru a aba eboa etu koko ase usisi ya wo ya kingdom cool capsules enti mema na maye mre no me ma kingdom cool capsules ma ginseng power no na abontu ye bema na wutie me awie ba bia wo bia no me number enu so hu se mafiri afidie so afre me na me mboa wo na me yi sa hawo no nyina mfa mfiri so
mmarima na mayɛ mmerɛ na moyɛ kyinifo a mopɛ duro a mopɛ sɛ yɛboa mo no ana afei nso no wo nso so ayarewa bie no wodi asie no frɛ me number nie 0597 29 88 55 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and 0559 72 91 09 and any your numbers I did juma or yasu into bibiala won't aseɛ no hyɛaseɛ no frɛ me sisie na menyiwa no na memboa na mentu yadeɛ no so asɛmfa mfiri onipadua medase pa ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wɔhwɛ na wotie bɔmɔde ansa wode w'ani ɛbɛkyerɛ Kingdom Herbal Center wokɔ hɔ na wakɔsa ho yadeɛ Kingdom enuru no ɛyɛ nipa bɔmɔde asɛ ɛnɛn so ɔbɛma wɔn nsa aka bi na mame nkɔ na me mame ɛntoa yɛn nkɔmmɔ twetwe no ɛso Oba pa kwa babiem. Mako ya na. Okay. Na sabre no a Christy na problem we en start ye no. Ehe fa na oche. Me patwa hyase me ne nina na ete adeja. Ansa na ofa be ma wone ne wo ya be ma ne firi mu no. Eno one be ma ne tu kotena esere so. Nti esere so hono na omusan tu kotena to nso mu na akọ. Ti hono na wote ye. Ti be ma ni wuyi covid ni mu ho no oba oba me nchen ene eye se me ye ne se o mu se singing room na me ne me ma ye ha yi gumu de ontra me nchen kakra ka chem se daabi singing room de onti me ne me ni nyina ye na ho na o ye adwuma nsa na be ma ni be huntu okoto na adwuma so nka ni asempa ti e ba sa nko ja ne kakra koda ne nchen kakra be se na otwe me no hwa da bia lole fe me ko ne badaja ne atonsu ana me yese ene me ntimi mabiem te ma woni abofra no omoto sata na ne ba no be ma we na kra no 3 months nti wotena ho no na onu obi nso adwuma oginya ase kwan no ho ene na wo ye na adwuma ansa na sa ya lewe se eba na nani so te no na asem ono no ka kire me ansa na wode yale ne se efele na nwumi no ne medi nkomo se wode niema ma ne ba no obi di Abraham da hye ne ba no no Wati TV ho hwe ene onya akọ asem no ka kire me no onya akọ call no ye beema na so oni na di kasasie na kasasie no oni na di no afi na bre na so o frɛ no oni na di kasasie se bi epe ho asemu nti e ba asa no se wote ne no so onim nipa koro ene nipa ne ye se ene me so data na me send picture aba na wa hwɛ se obehu mi a Oso hwe picture na ba ko yetum wo hu nipa no ena ba ko wo hu na so onim nipa no enti eyesa no dani phone ne to na ye kaka no ote ne wona sum se meme ne baketo na aba me ncha ne yesu ye mienu abom a yesu ono na ka asa na kire ne yesu odan na chi adansefo ho yesu odan na chi nti opie e be hwe afie ho ne dan na chi wa hu obi a no sako wurade no asa atinti time no na mai bi wo fie ho pie feel abon odi wo wi amema wa nti wo se mai bi wo fie ho ye ko fie asan apa na ka kire se obebu sa no kra se hu me maame ne me ba no ha no se anajo ten de ombe de ha no so metenne so mu usu e wo masom ebra wo hwe mfoni wie no so wo mo de omo ma ha to so ko wurade no otenne se pie bla ene wo tu pum fa ne pes de ne phone se mu ene wo tu pum de ne safo agu mu ena wo mo ho ba bi wo mo te no wote si efie ne kwan ano no osane se ya obesi ko tale ya e de ko kromo oduru bu yo ama ne kwa hai nti wa hunu bibia biom se bla ne so ko okote no wo ahensan na edinu hokra ye ba bi wo so mfro se be kwa run about ho no ma wan kan chem se be kwa run about o si jinya si akali say Bekwa Daveni no de ne ba ne se bekwa run about ho no ana e force santase run about kwan kesie wo gina ho ana wo hye skirt tenten ene t-shirt blue bi ana na hye no na ne ha twa to de ne ba ne moja na num nyina de moja a se obi a wabo ana wo ko ha no oba na da bafo ye bone so aba pinto hu no se sister mi no ginya ase kwa no na eye
ɛna ɔno no ɛfa na ɔde kɔ police stage kɔ report to ye ɛna so ɔde ne ba yɛ de ne kɔ hospital nti de minimum ano Kwan yɛ fa so ɔno no sɛ ohun yɛ why na ɛfrɛ wo saa brɛ na na Marcos me pacho ma men kasansa me pie kwa abonten brɛ bi wa agogo na me kɔ kodidi wɔ ne hɔ me kɔ na me ka kyɛ ne sɛ me pɛsɛ me tu kwan asɛ na kodidi brɛ ne hɔ na me kodidi brɛ ne hɔ na me di nkɔmɔ brɛ ne ka kyɛ me sɛ akasi mama me bɛbɔ dam brɛ ne ka kyɛ me sɛ akasi mama me bɛbɔ dam ti me bɛkyɛ mu wɔ ye kwan na no hɔ no a me tia wei ne so no ansana ɛkɔ na ho bibi bɛwura mu ansana me bɛyɛ kɔɔ no abenya saa wei no me bo enti bra no ɔyɛ obi a wotaa kodidi wɔ ne hɔ me patran wo busuani no madamfo no ɔyɛ herbalist ne hɔ ɔyɛ herbalist ɔma mi waso peda na me patran da bi me jo ɔwɔ yere ɔma like me oni yere ni ma but ɔyɛ herbalist ɔma you can say enti ukodidi wɔ ne hɔ me ta kodidi wɔ ne hɔ ba sada no ukodidi wɔ ne hɔ me patran da bi me wo frɛ wo maame ana wo ka kyɛ wo ma na wo sɛ na wo hwɛ CV ɛna wo bi frɛ wo ɛna wo bi sa wo sɛ wonim no wo kan na ni ade na onipa kɔ no yɛ hwan na frɛ wo sa brɛ sata nipa ne ba me ho wɔ adwuma mu ɛna bɛka kyɛ me sɛ ɔpɛm na me sɛ me de mani nje ne ho na me wo bi a me ne tie ɛmo se kyenkyena bɛ sɛ na wo kunu na wu na wo na owu e wo fa boy fo me pa shine me de ade am ayi de me ntwantro okay nti me ka kyerɛ sɛ me wo bi wɔ hɔ a me ne yɛ dɛ ɛkyɛ na ɔse kyenkyena nti me anam ka kyerɛ sɛ ɔn sɛ ni picture mam na me pɛ evidence to sɛ ni picture man na me share ni so tam na ade na wura me mu but na me nyɛ kika me wura hɔ no na me nyɛ kika nti ahene me wura me tia me stop na no hɔ na wo de kɔ wo dem me dem hɔ na ade no bowura me sabe na wo fi he na eba na me fi bra no hɔ na eba na ma kɔ ka kyerɛ bra ne sɛ me pɛ sɛ me tu kwan bra na ma wadua wo kodidi wɔ hɔ no herbalist no ai but bra na sa day no ma kodidi wɔ ne hɔ ba kɔ bɔ na mane so kɔ bɔ na mane na pɛ sɛ me tu kwan enti tama me yɛ no mu nsuo wa fa bi ma nyɛ hye tama me yɛ ma me kɔ hɔ no ɔsɔ me nsa kwa sɛ nkɔ ba dem na watu me pum sɛ ne ɛbɛyɛ a menyɛ dɛ mimpie na me gye me ho fi bla ne nsɛm nti wo ba be wura wo dem hɔ na bi wura wo ebowura me na bra ne de wo hunu herbalist no na wo hu sɛ bibi pɛ sɛ yɛ dɛ ɛto me nto ɔsɔ me nsa sei ɛkyɛ me sɛ nkɔ de me wura ne dem na me gye me ho yɛ dɛ efiri ne nsɛm ti bre be na ofre wo maame no ana joma me kɔɛ na mo start say me nam kwa ho na me hu sɛ girls na ade ɔmo hyɛ mini ebi hyɛ mini ɛna bi wei gu ɔmanan chain egu ɔmanan ɛna nknaman master's dog ɛka ho bi ɛna samee enti bibi bo wura wo nguna dem ho biem me wura dem na me kɔ fa me pets ɛna me tisi kwan so enti wo kɔ hene ɛna me tisi kwan so na baabi a me kɔ baabi a me nam na minim ɛyɛ den na wo prasa ɔmbɛfa wo no no ɔmo di ade ɛkɔm na efie hɔ no baabi a me te hye no police ni bi kwa me gi police ni bi tuo sanka me di tuo ne kura bo police ni no ade amaya de me nka no kura ɛna na wutumi gi police ni me ka me kira me gi free ni nsɛm enti ɛhene fa na wo fie ne wa ade ne bo wura wo no agogo monako ɛna ɔmo bɛkye wo wɛn Santase runabout. I want the minimum. Send me. Omukochi ni Santase. Santase runabout. Kwankesien na taxi driver ne say. Odu no ogina kwankesien no ase. Wa ase obi a wa pon. Ade say no. Na me say straight dress black. And bas I say na dey one of the one na oda veni say no wa rodu a wo okoro. Into e no so oduru ho na oda so ho de obehu de obeye. To kosi nipa na oba na oda so ejina kwen mo ko ha no aba ha okwa ha no aba ha na osre mema so no mo che no to mo che no kra police station plan kra bie ma sisei edin say ram asese wo hwese ye ne mada me dia ade ama wonko bie na semi no mo dos na no mo besida ko bie wasese wo hwese obi ne wada obi a waye kekra sa ma nipa doso wo mo doso no ma yero ene woni mo wo
Marcos, me see me ga see say. Obie wa na mu. Obie ma sisa. Ka ni etike ni na wo kwa ne na etike. Me bread bi na etike, me na bread bi na no ma jire me. Na say bra na kwa no wo drive. Na bread bi ka me ho na. Be me che say de nu onim wo na oba ye na oso wo na o driving to sit down. Enye de onim mi no de not see me nchen no. And obie wa na wo nhwehwe. Me wo me anda we na ba sa na Marcos so hu bo me. Nti ma me be ye keka. Nti me ma ju say me furo edan. Me ya keka. And I'm a raw man down when I'm a straight dress black. You roy or can me rock omudi car saw me, omudi car say me, omudi car say me first time somebody me call police station. No, car second IG house. It almost a second IG house and the boy me. A car second IG house. Mancasa. And I'm me and started so mocha house. Into a mocha started so mocha house. No. And the boy me to me as one with me. I'm me and I'm say a dining young quad them a chin young boy. Yeah, do call baby a day. Who feel by and I'm a shame who feel on them. And I say Johnny. And I say Johnny. And you are one that didn't buy one on quite a buy. And yes, I come and I do not mean nam quine and I do not mean nam quine and so on your shade. I'm much similar or quite one of your man yamishi. I may come back when I would you some Johnny in the online. I can't second idea I was under a boy who and not it's not can be born who or mobile one name. And no, then no, when or my name, Tama, me nam quine and one, may ban. Yeah, do buy. And at the end of chassis, but yes, the lifestyle, certain na way Emma, you know, saying na what's here, Bema no on any tiano, or no more as a tiamo so to say. Tawana way, my any day, what they can will be our back. It also means you will be, because I'm sorry, the life of Paficubo. Or Paficubo, Papa. But can be our own fat. Me for her, me send her, yes, and I am like a sucker salmon. Me for her was an house here. Dobe can be our own fight. Do it was a mecanum and penasum. Indeed, do pen away. Tibama will crawl, offer no, we minimum horse. Copy me so one yummy and son of me who's a new bit. Ma, Mr. Talk, a castle emotion of one better talk, the jack. Many bearman the better na bearman and milk macon. No, far bearman, no catch over. Me didn't but extra me didn't bet anytime now when you're not. There be me better namming him. Me Toma, me biaco, or yes, dear me, namming him. I want to try about swimming son and fierce and sour crown. I better talk with mamma. Minutes nine, I'm setting them didn't bear fear. A catch them, mammy said, bearman, me. Enti tema woni be ma na tie no onim ba da ye kakra ansa wo be watch me say me nyim nyansa na obe hu me pese o chere se na me ton akoko me be ton akoko wa adagya me ne be ma na be ton akoko obe fie e betina obe e ta aduane di e wo fie obi okay nti dia na chere se wonim no na manfo nim no okay but say entokwa sem ne say ma ne ma no die so ne ntokwa sem die ne de ntokwa de ne dia ni chini no pie bi chini ne de na ne yade ne ba ye no na me bisa ne se mama bisa we Akoma omufie bachan Marco said diet nkra konfo wo mo challenge say onu no betimi aye na sister no so challenge say onu so betimi aye me ma me challenge so betimi yes daddy konfo na we fifie ho Marco konfo na we fifie ho ye didi omo ma maduane wo ho and I'm dear Johnny see wo omo dear Johnny see wo omo sister bi ba ka chem say me media aduane ba na ya tete aduane na ho what did not for baby am ya ka say bia Akoma ma kompa cho me fa baby ada asori nti nyame nti hospital na meko na obi kire ma bibido no kwasem no so hahama a wonimu no na wo kire me se menye enso oyo so wonye ha mama me se menye ha mama me phone so ha mama me 7 days ya no me di ba fia wo se me masaye no o ma force me posa me na me posa 7 days me di ba fia wo se wasa me se wo ye no me ye me ye bi kan ye bi wo ye e ti so onye bi ha ya 4 days an so ya 4 days an ba sa wo ye dru ba bi wa anya bi ma force me mama na stop wo hu sa de ne ko mama no so no mama ni ye san no mama ba mama abura bi ti no ya ma ye tu mi ye san dan ya mienu mama abura wani ye san na me so na me ma be han
osole a wodi wo mata Mimi di wo mata mami na di na che wo na eya no enti me bo say wo how no nipa no doso one mami na ye sign na che say free mami no de to so bi enu so for say wo kwa kumi ne ba kwa ji ade ba da she omo ye ni pot sen meka so omo na ana so for no ye osa eno Marcos meka so for no ye ni eno to so bi enu a na say da poku ye bibi eno to so bi enu a elder poku enso so inti mami na so ye sign wo no mu wadro na why yes we say wonu a ana me mami che wonu no madro ni na Marcos ye mi me ko say me kwa eja me ko eja e ho no na ye de e ka ne say prince egu eja e ho ana me ye ma gi say mi njare wo edro mi di kan jare ansa no ma baba be me de edro na be wo me ho o ka che me say me nsa binom na me fa bi wo me ho enti me ko eja na prince gu ho ana me start say me bo mpaye me ma me say wo che wo pa wura woni wo na fofo na fa kuba no ko ma boss me pa cho mi pe me num nsa no na nya nsa nom afa kuba mo ko wura ba bi me ko ma course we me ma me ko school no ana sorry no okobi pa ezie no ko ma me ko school no na me ko school na me wa danfo enso ko na adamfo me ni pie me na adamfo ni twa so ntempa 2014 adamfo ni tu kwa akra adamfo ni tu kwa akra ko wo ye ni ji ko ye na djuma me so tu kwa to nsu nti wa afokubo ni be okay nti mo ba be ko Jordan no sa ring no a na wadamfo re hye no o kan se pebi hye no eno na hefa na mo kwaji sa ring no da bi o na ye to mo to wen na ye to no wo street akra na de wo ko Jordan so agi so hye ring sana again ka kire me oboa why na ko Jordan why na ko South Africa why na ko Saudi Arabia ne aka no a yakoto ring hye purpose of ring no anything and the mini so dey question nti ko to obi hye manto because me toya na me boa manto so one aye ntume muwa ma post we ma one aye ntume muwa apart from nyame me so me nim ba bia me nko so da ba bia metimi akwane sam chief Amina ana ka cha me so yare enti me mienko ja no na kaba fo sorry ana me ne ko sorry ko ja na sorry asa ana kwa no ko so otu kwa ko eyi bae ana ka cha me sam me mienko ja no asa me chief oye me chief for pamade asa obi akoma onuboni ni bi anom da bi minum bi da obi afa bi mu bi mu fama wo no bi dey say kwa de misro nipa Marcos minum bi da wudidi di basa sa no ene madafo ne be ma we na ko didi ni wo ho ene wo ye he ene wo ye ho a wo didi wo me kwa to mfata from bra na me didi wo ntemi ni di wo bia fie bia mame wo hwa oba no a ususu se netibia no betumi afiri hene na aba no ka sam se ba bi afi de mi hu ma mi hu ni se iye bibi na hanti akwala no Marcos ma men ka se se wotimi di nkomo kama o hwa yi nso a bibi anche se wo wadwunu mu haw onkofa obi a ye betumi akasa bi a wakọ obi kunu ho o ye that type ani Marcos ma me kan no kra na men kan no kra eno na make kan ntito wo asada me nyamedwuma me ba show ebra wo yare ye no kire mo ba bi ma mokọ ese bi a wakọ asomasi kunu ho nti no ko ne enkopa ne kire ani na me evidence ne kro me phone so na sa phone no asai esi sai de kwaye ne se ebra keka ne ba mu na se ohwa na woka nanum sem maye wei meni wei aye sei maye sei sa se ohwa na okeka se bi wa be ma wafa no de waje ne sika adie no ne ye sei ni na na okeka who say the contract for bo mpaye ma na wotimi ka se maye sei mo mpaye ma me ma enti akoba se da bia no pa ya so hu ne twantro na oka cham se ma yenko jam na mkopa uma bi che wo sere so anam sa aye ne de wo se mkwaje ni kunu na obebu sa me ma nka ne kresa ata na ni kunu na wu tita ma na ni kunu ni ti ase na onwie ne na ne mpra ne sa sister ni kunu no na sister na ti akra na be ma no so te sere so wo mu nyina ye adwuma baako ti ekoba se bla na ekọ ba bi ode ne ba be ma na ode ne beja no ti bla oyale ye ni mu oka ase yenko pa che me ni sister baako adeja ho sisi a wo ne number wa ha ana no pa sister nduro na keka ne ba mu no otimi dwane firifie
na omeda ebi ho ade cha na waba o mu a wotimi dwane edura nwumere bi se ya na wodwane to wakwa ebi ho mitimi sana akochinchira na ba bia wo se ebi obi hu na wo se hu na o ma chene na de na ba fie ti sai sister dako na sister ni fra bonten ba dwane anu odwane nyina se duane na na ye de ma no se bi wo na edura nwumere na manye kokwa na me blende dokono to wote se blender ni supe we see ba ye de ma no se blender ni supe ne wodwane sister dako wodwane o share sister no ana me die sister no busa me sa o ye fe na matwun na o sister ma de o kono mtwetwe wo ba na adwane na o kono no so ne ye fine pa o na e kono ana o se sa ana o se me da de akoto fie abane akọ hwe no ye ho no nsu otwa ye ho ahia nti ya na o kase obeto nsuom awu ti e ba sa na o se me di mirika hwehwe no ti ho na sister no ko ni fie am twen no ba na ye nyina ye di mirika nti ye ko na ye koto no ba bi na so o kire na sem a kire obi wo fie anadwo be 8 me nda nwumere ko bo ayi ena hwala yakoto no na sister ne yese oba so de wo mafi ana me se ana sister ne se ko ma me wonye ohwe na ama mo ne bra dodo kakra de ha na odi wachi kakra ha na osan adenti na ama mo ma me so ni anwoden ana sister ne krokro no oba na o se mfi akra me na ha me ni sister ma be kwa akoda na sister ma se ne ye nkoi tada no ni sister ne koda ma ade tada che no ne ba afie no oba afie no sister ma me koja me se so ahoma che dwoada ne ye nkopa chew ana o se wa ye dai ana o se me kofa obi kunu enipa no obegusa me ma anka no kra fi se oba no so wa nti na misuro no oba no okasa be kasa be ma me kra me te ne no am ka asa be ma nti yenkopa cha na dwoada no papa me ne sister no fa aka ene okono akasa ko kire fie ho ye ko ye no mo se nipa no watu ho mom na dwuma mu wo ehwa bi ene obi kire ne ko ma me ne ho no kwase ma me e ma ye bi fine but anya grow ana ne ho ana me se ma me mpa acho ma ntokwa me so wa hwe sa ata mo hu se se obeta mo se na no ye yi sa ata na na ye sa na no mansuo na ne se wo so okwa ne se di nanim se ya onto ne so mfa ne se nwo na ne sa na ye se ya di nanim na no mansuo na wo so sa na me se ente na me sister me pa wo chel hwe de me be ya yi na fo ni to kese ye ni woni bia wa ye obiala nipa na efum fa che no me sister nyu abu sister ni nkotodwe wo se wonim ni ba bia also na ne ba be ma ketewa na be ma no ekọ ba bia na odi beja ko se ma mi no ma mi ma desta so akure kuta ko akure ni so na akure gu fom bi na ne kokko ne frato kama no tum pani sa akure ketewa e na wo be ye we ho ana ye kan ani to na mi sister ma me so me nkwa na po mo obi meku ne ba enhye ye sa na hwala media me ba afi nti ye ba no e no no che ba bia o mo ye adwuma ne ba bia ba ma ne wo ni yeko wura ho yeko no mo se na yebe ka che se be ma na otu kan die anya ni nim se oboa nti yeko wura ha no mo so ka che security ka che se e ya mpa enu abla ne kwa akra wa ama e ho no mo firi be ye adwuma ne wa ha ena me se mpa cho be nya number na o se da bi me fire obi amana ba na nipa kro ba na bi onim ne number ampa o fire obi ma nipa ne de number ne maaye nti me firi ho na be gina ba bi ana me fire bra na me friend se bla me pa cho me ba ne nipa so mesi o se na ne mpana no de abani enti wo de akura wo ntimi nyina no wo de mehia moa o se esi kasam ne ka ti mesre wa abla ne bi na no ka che me se enye ono nko ane be ma wo yira akofo obi nso yere anase o ye be ma wo yira akofa mpana foforo enti oni me ba ne yale ho hwe ene wo kate me ma ba fie ti se me friend phone so wo fie kra ba no be bo ne yira mane ti mo ho na ne yire ne friend me phone so me kra me ka se be ma wo friend me no se maame na me je so na me se mpa cha wo ne hwan me ko friend me oje me se bra o se da bi me nya bra me ye sister na me na aba me nchen enura no pa no na se eni o mini mu odu se be ma pa o wo se ane na wo na wo ba ya o sa ko frɛ me kunu se wo moa wo no ade na mpasa mtete me ni me kunu ntam na wo ba no di nkwase asɛm a na wo di nachi na me de no kwasɛm se me kunu di kan aba ha be ye adwuma a me maaye enti me ba na mtete se me kunu wo mpana ana me nam na me hwehwe be makoro oba akoro ti ye saa no obi na kire ma oba ne fie se ohu ne se oba we nia ne ba ho kasa ne nyamu e kwa ofa aso hu ye nyina ne se oba na ne ba be ma na ka ne ho no de ne baaye ayi abe ma so mu ne ne kunu di amane no na be ma ne kuta ne papa fon enti o hwehwe fon ne so hwehwe fon ne so a oduru ba bi na mam ne si jam dwa ade na chese me bai no kwasem fon na wafon o hip papa etu ogu na chi pa nti say yes ano akoda ho fa ba mai boxer ahye ene ba ma nyame adom ni na adwene da ho
ɛna so ɔda akonnwa mu o so ɔda mpa so so gyina hia na mebɛyi ɔnhyɛ atare na boxer no nkwa ne hyɛ no na wapu ne to ahwɛ bɛrima no ɛna wɔwɔso ne to kyerɛ na bɛrima no so video ɛwɔ ne phone so wa video ne phone ti maame ne ka sɛ gyina na ni boss wa na ɔse wei yɛ hwan a bɛrima na ankasa ɛna ɔse boxer na ɛhyɛ akola yi ɛyɛ wo dia ne kunu no me no nete nti boxer yi yɛ wo dia wɔdi kan so nya hint sɛ bɛrima no wɔ mpana ɔbɛ fie hɔ ɛyɛ me wo dia dɛ na bɛhyɛ yɛ wɔ ba wɔse bɛrima na nka no ne ntɔkwa nti he na bɛrima no fa horom ɔna ɛkoro no ɔbaa ne num asɛm wɔka kyerɛ me sɛ meboa me sɛ me yɛ me nda ni me sa yɛ ama na mete yi nti wɔse horom no ɔkɔ na awɔtwe na bɛrima no nsi fie da ɔse ho amaba me kunu nkyɛn na obi na nu odidi ma me bidie na bɛrima me frɛ ko ɔmfa kwan bɛɛ na mɛfa so medidie enti de bɛyɛ ne sɛ me die me se me kasa me ko bo odua na meboa ma modua me suya no me no me bia sasa me do me bia me do me no me bia sasa me do me bia me do me enti so kwapọ ba ya sam se ma menti me ya me de no kwasam se me aha mbeta me se nya me se metimi akasa me se badwom se me nkasa bi da dabi me mpa me ho asam dabi ba bia se nya me bayi a enya ba bo sa nya bia kakra me kakra enti me mpa me ho asam te me ba nyina me so guje ma me se awrade se omo amra me ntimi nkasa na dem bebu sa metimi yi ano se de asam ni sitiye me nyade me ma ko enti uma me na ko fa ma ko tie me o ma no me na ko fa kuruma tie me uma ba ye no no bo ma me di me yisam tie ye enti ma me ka ba sa no me de e cha pa ma ne cha se ma me sraw de waya obia nka jama ne nka na de wano de odi kan ye bia wo bom pa ya se na wo ncha se o wa me sraw se ni se na e ya me ya na nka enti se no so na ba kra yi so na nka on fa ncha no ma me ne ka kire me se so obi abaji ni kunu na se odi ni boni a enyo no na be bom pa ya sere nya me se on fa ne boni che wontimi nka ne china na okọ ni fie ekobisa data na ni kunu wu wa nka no kra nkyere no enti wono de wayɛ de on san de oka ye waka wie ontimi ni nyame ni nkomo bia se on san na no oni sa asem ni bia aka enti me record a na wo mi phone so but free so phone na say Narrow Prime Water ish Narrow Prime Water na mede ma wano bomodi anse na obema wosaka Narrow Prime Water no ebie na wama wosaka Narrow Surge energy drink no wono no pure water na wono no energy drink na ya de beboa wo ye papa program na wo kwa akwaye no bomodi anse obema wosaka Narrow Prime Water ni bi na wo de 7 Narrow Surge energy drink for 7 na betumi aboa wo papa ye na ubenya bi obek enterprise pa no market nyame do ben crew from the DF support enterprise so JS enterprise so ko fijima wo da ban true oko Ashton Frey 0594068560 0594068560 Hepasco ba capsules no be na ntumi emo amo brebo no eho ba kwani asabi aso no ebebo pharmacy bia emo no na mo brebo no ho ba 0557453579 0557453579 Mausa enke be make no hotel is all party pool is that all white pool party bomodi aso bebe ebekoso ewo the plus furnished refurnished poolside ewo Mecklin Hotel, Kumase, de Nyame, Bomodia, na also Ekobi. Nyame Adumu Akwesia na Easter Sunday, 5th and a face 6 April, Easter Sunday and a face Easter Monday. And with the the plus refurnished poolside, Ewo, Mecklin Hotel, Kumase de Nyame. Yama Bebre and Becos, Diani Bebre, Bejarisium, and Cranusia, one Massa, when children pool, and with Bejarisium rap battle, Yabema Award for Best Swimmer in Kahumbi, and Ritibra. Na yankwaji ye nipa so yo me epani for ye cool 40 enkura ye 20 cedis enunti bomodia so ube yi wanim ewo ho na guy ne care syrup no de eye kama enunti mese wada obaya wo fiti krom nsima kwa ye bebre ya na ebe ya wontumi enye ho hwi na fe so no menopause no o maame wankasa wadru ho na se eniema bi ehawa mese wada edro no de wo benum a eye guy ne care syrup no Baby, actually, quite see. I want to cut the crop. No. Iona Pharmacy na dia ba 0597216047 0597216047
0747 na Emma was enka ebi Pastor Julius Akwaba. Nana Kwaba. Sikapa Akwaba. Just mommy. Pastor Julius. Ma. Fruno anyway. And some oh Yeah. And some Abo. Free. and some And then and I'm about this. or so or Nina or Nina Daba pay no muchaso. Nenda ba ko no mucha so na mo short. Wo short. Unse So to na bi wo mi. Unse ade a ebufu wi ase no. And I say no ma wo busa no ka say ne no kra de. Oba ne na meko oni ni asem. So no so ne da ba ko pe. Me hu no say no the on kasa free. And the on go. But don't say any speculate say baby or baby or oh yeah baby or near there but I say more spiritual than to say unse ne ma me call ye no wa kire ne niam mu so ma me ne nya abotre kire ne niam mu yawa oni ne kunu ne won kran e na ne kunu aba obeye adwuma e na wa baba behu wo e na wone wotie enti wo hu ne bana fa ne phone na wo hwehwe no no hu se wo wa hye ne kunu boxer e na wo to ne ginam e na dogoro esi say Ye hu esi trouble ena wo so chaka yese mo peto ena ono so video no na wo hwe kakra da na phone no so wo share make us na yire so to fia ena da so na wo hwe na bi kra share da se video na fa bra me na me ma no no mu da wo mo phone so na wo mo hwe kakra tu hwe wo mo phone so a password nko asa de asa o mo ko wi ade wo mo phone ne so Obo ha password. Say dem kra no ense phone. E je ben kra be na ense hin fa hwan hwan fa be je. Ne ba na ma ni huru se ni kunu. Mo se ne ma wo ye ni wo pentam ko nyina e ade a wo ko ye ni. Iti wo miamia so sa na chese wa hunu bibia nkona no so mo na hunu ni nyina eti dia be nko a na wo ye chekre no be ka kire wo wa bete wo ni no me se obi ni kuru brasa na de nkwasasem sa bedi na na be ma na so je sa 1 week ni ohun ni fie ho na ono obi osire ni wadidi to na obehin no asa wa ma na na wo be kire ni nyansa na otimu se net na wo be kire ni nyansa na say na nyane kasa ho anya obi a ne ho fe na on say obi se mo ade okura nka ho ma sa se de bia obi ti mi a ho on say we metaka pa o metaka pa say you let me preach has been such a the only nyina kla de ba ma yo nkofu ho a o ye principle to the point of fum na on say de bia kasa se on platform on say ni kuna wu on ni o fum na say ni kuna wu atase ana on so ya to for all you know say ma me na aye mu nyina mu bibio say de o say obi nim Usu sa no beja o. So. Oh, ma, me de me no. Normally so be fi o so oni mu o mu. Na le ba na akwara ne ka say ma woni mu no. Ene hwa na o say ne he. Ene me kire wonyansa pa. Me si minimu no wo me ba no na ba kire se minimu. Ampa so woni mu no. No say me mboro na ade so mje. Me buo ma wo anka sa be hu say yes. Me de bia me ka say e futu. Obi ka say ine ma me tiri mo den. Na why obi ba say na mo ya na munnim pain na on. Ya na obi nso namu. Me sa de na ya na me pese wo be kan. O de wonnim. E ba na say yes so say bia ma me no kra na aye ni bibi kra na. Ma amenta baby zun ka say dia na onu kuntun pra kra na de why ni men kasa o na ma obia ne sade nyame wire na system no obo ho assumption
See the moment I want to look na yesa. Oh, na dia ya kwan say, on say wa bete won and say. Jai. Oh na zebe papa so ku wanu mo de. Obi ho kai bra on say make you say oba bia on be ma start adrabo. Na se ne ma me se na se apro you. Na ne tu nyina apro ye na se ne 3 months. Odo ka wo say wo so no say ade na wo twa ye ho sa. Ma efri. Yes. Also, my and now for some for you know, baby cry. And maybe I can okay, I said, I could be by if you did them now or buy na or will be pay. Adam, if you did them pay, me catch them. Or buy a cape or said that. No, mamma, buy say, and my baby. Also, say, Pepper, or can answer Wapamo. Now, what's up? Where you are the pen, Wapamo? What was I was here? Now, who said it? Because a peck was a peck. Oh, Miss, can I uncle for say? Also, because now I president, Diane or Bayer until the same. Diane or Bayer, Sat Diane or Bayer, Brahman Kong. Yeah. I 20 cents, I don't know, because of how I am. Yeah. Oh, my kind, not Mrs. Tobacco, yeah. Ono ne to no de ebuka yesi na ena ne sisi no ayefian wo transfer yi ni bia na wo se girl ni tu wo tu ni fie ho wo kunu si wo mpa oba wo so ompa oba ne to babrapa ne to kakraka ope oba afia te se me afia te se me me si o tu yeah my sister ni me si my sister su sa fe de wonim de oba ne se onidi Oba phone. Cause let me say I will phone. Ha! Me say after that we saw the video ni mu say ya. Na atiegu. After that the tono. Me say aye ni ba. Why were you mistake? O dey no. Me catch her me say sister. O sa from sana. Wu sana. Me dey me ba betre ye na se ako. Asu kakra na come baby. Na wo be hwe na. But it's so bad. Me tuoze pa benya sister dia kampo. Nya ya kampo. Ma chese me bom pa da mama. Me ko da twa mountains, me ko ye den. Nya. Eti ni mu wa na wo se. No. Obuku wa to atwa. Emfata. Emfata. Me dia me yentu maya ni before na me dia me se me da so ka. Me si en me wiase wuwi en na hokwa. And then you be you can say, I want the BBL. And the man, one of them, I'll get BBL by time. Because you will pressure. And it's BBL. Me, what difference? What do you mean? Mamma pressure. Mama pressure mama kunkum na me de bia ma omo ho say me say no omo say me reform they do it for young ma na what do me me women na so pese wo to be te se me die yi a me pa to wo be ye da ono de na ya se wo kokko ye BBL mo so ye so afata mo bi mo twins me na me so ye ya na ntu me ye de ma to no wo so ye ne na me to ye what do me ya legends aka ya me head out ye na ye se ma ba na so ko ye fere me se me mpa atade da me ho me mpa
tade da no ebeyi me form ni nyina tade da o mu ka fake no so pesa fake ni no fake na form ni tira na me say on ayare me ya say Ghana had so we Akoma mu nsem ya wo ha ho because man ensem aba na aka me say eyenuma ensem repeat ya to for it is obi o tie pa me sa break ko ni mu abrabum da because a foot why dey good form of platform we so ever since I started Akoma mu nsem just that a foot why dey good form of platform we so now I tell no be wa utu before e na be say onim che wa ma owo o go fe no makosu that you mo afọ o me ya ka say o go fe kosu de dia na ma me de yen kan kire wo mo yen kan kire me de me say wo obi ade ama na ye ne ya no ya careful ka say mo de me kosu aka say wo obi ade ama na ye ne imagine say otimi obi ade na say o ba na wo de yes ade na otimi ma how ba ho amu bi o sa de na o yi pa no e kana kuma nti dia wo de yes ade ni ti am no me so say no na o ni kunu afri ne nchen na wo na wo ni ko be dimpo no wo su na wo de ma odi odi ma odi so amu ni dia no to me na isu no mpa twa de ade na kesi na de ya odi no o bia ya wo but no me sem ka wo ba bre pa no mo feel so but mo frɛ ensure na boy ya ya so ba no dua chance de wo ka wo ba bra na so frɛ ensure na mama ka so dua bo ma ni nyina ya adwuma me sese on say nyame ka cha Abraham say de obedome wo ni nyame medome no na de obeshira won so beshira nyame ankasa Abraham ko say so bodua ansa de nyame we na say nyame wa so mani awie obi nya obone asase we so mfa no ni sanso obi your papa won so mfa no ni de obi your papa me urade na me papa de obi obone so eti say obi edu sale won anti say odane na say obi so e wa asase so na obo brate na wo ya ade ma no ye ne ya man nya meta ni panachi obi na no kasa e be nya na eno na nipa bebre anti ase na titiri ye ne ma ya bayi maji ukuru eme secondary school girls school no mo ma me fu kra wa fu me kra so ukuru mu yi na ye ba na wana ka cho so o ma me na wi akote no ni bi da ye ni problem na o da se e to kaka na wonya na nti wote ho wo o da chintin ye ti ye brem o da chintin ye ti tem fi say ye nim ye beto ye nim we know because you piano o be ba ye ne sa na mani bi so mo jimi to the point say o fam plan ko hene ye o fam plan mo mu ne ye so hene ye ka mo mu nyansa ko ba ka bia ne ho ye ne he fa on plan na ko tu fu say be so o be so fam plan o be ko fa ha o ye ene me no betena but no ye say ye be ya o ye ko be je so o be but mu ma ye na mo jimi na mu nyansa no mo fa obi kuna mo sa pese mo jibo so ma oba ni su mo ba bro obi su be ba betare mo de wo na wo ni na o kasa no me na mo sa na se bebre ma be so wo mo bre wi ase yes wo mo no o ba mo bre wi ase no obi betare ne ba ya me ya say be bi akwa owo yere ene waja ne yere wo akwa fampra na o say twekura wo mpra na wo na ya anya na bia ya bia ba so be kai na be na obi ba mpra ne ho na wo so ne ge ne nsu wo so oba no obi ba wo akwa ta no obi mpra no wo se be ma ne say for oba so ya na wo na ya anya se ne message ni wa bro obi ko timiti wo ni se me na wo na mo no se me who say wo no obi na wo so for me wa sa nta asi ama na yiri ti fi no obi be ka wa wu nti ya aya na nwini ya nwini aya mo ma ntia se bia so yo be gbo na betwa nyame asem ne dan ma me say emu bie no ya tru nyame sem na bible na kan sa na gu ono me say ade bie no ya be na basase we so a eni bible mu na ade bie so no ho so aso wo ya wunya ti ma me mesre ma na mo ba no
Mon yana mun fa respect my Mrs. for na say me say be ma bi a wa for ba from scratch na bobra me say wa me na me ka kire ya de ne che okra ya ne che sa ba na mo he ya mo ma ya ya system ka se ani ni asia ka ko hem ani obi ahụ wanka kra me abem kwan nka se kwan ya na ma ne na fro ya me kala nyina to so na afedi wo na se be what ene se be o ba ni afuso wo ye na mabro ye bomu bi benyam ade me se bible se duabu kuna eni nyina so no ehya dwuma but mo so mu di e benyam kire se e wo nyina so pempem mo nsakra mo dwo na yesu ba yo unti a se ne wo ne me da bia me meka me se onyankopon he waye obia de ama no obia ne de fe o petin akopetin o pe de osun akopede osun o pe de no ho ne ho obi ho o pe no fo ho o pe de ho no de aye nwia na anu ho o pe akua ho akosua ho obi ane ne dia size ebi so na o si mo no ai di so ampa akase konketo eti ebi di so no for the sizes adana kwa bi say be train am say masa me twi kura ebeba se me twi ebeba because I will hold that enti me twi nka se me to be twi me twi nka se maba se be twi aye kura enye wakono enti de ye na kono no mpa to wafa ena wafa enti ma ne mfa na ade na so kope de ye wakono na so kofa akwa bi de wura oba ope na okoware no nti okoy na ase wo na ase ba no hu atabo ena na ni kosoro tumpuwa tumpapampe eno wo hwedani o hwene sura no hwene fom o hwene sura no hwene fom na ase ba ma te ho na wo hwe unse emema ye fast wo saa ne ma no it wo hwene saa no se krache se do si hwe ma ase wo ase no saa na oba na wo be ware no obeye daachi eti hu tumi a ene mpacho sisi me pacho fam banisi ho na afei na wo be ma na sumdue na wo be ware na wo be nya asumdue no se ya na obeye eti me hu mere na se ya na ote e na se wa be yesi eti me pacho o mpe no a fuma de so se de o si feche wani me yero no eye se ya na me ba ne be ye daachi eti me pacho fa ni si ho ehwa wo wi no ka cha ne ba ne se abrante no ommoa menware no ne ba na antie e na okoware no na duru se obewo no nsuo besisi ne so operation be mu ne wo ko ne ba no na fu be pagya kakra afa de ne bo ba na yi ba afa no di su ba da na me kunu na ma sam no se hey me ka kire wo se be ma we emmoa enware no bra wo so me ka kire wo ba fie no me ka kire wo se me ba na wo be fa no se ya no be ye daachi enti manya da men ko ho mesrew obi wo ha se de oni ni kurasi abra wa abra boni mu wodi nchima wo be ku wo e kristo sam do na ama me se kristo sam no na ama sam kan na fa jai fa che nyere umwe ni obenya ya tunko fofo na esuati ena mani bj jai se ya de ama kristo ya de ama kristo na nya saa dia wo boa wo ko mo dia ma no ko nyemre ma wo saa wo na nya me ka so be kon ko ama wa enyemre saa wo a wo yi na hi wo fie ho no wo ta ni kuro wo ze yi na hi ene hwe hwe se ye twitwa mu ko e dan ne ho a wa hunu se no fo asen eto asen wan kasa adwene no asai wan kasa we dia no shokra asen na wan kwa na ye na kono dia be na kono bia so ayete se wa de be na kono ayete se wa wonya papa bi asa enti mo manya hwe o awofo ne tumfo amunti ebi wa mo se nkwa na mo nkwa na mo nkwa na ye yo hu de jawo he mo da mo tira ho yo mama ma kanta kai ba pharmaceutical research center adra ye free no emulator ba supplement no
ye man be na che say wono so ontumi enonom nti emulate ba supplement de ye dupa me say what abomo dia na pe bi extra kwan no hepatitis arthritis and afa yade kai na ebisi immune system no so o ma ye research ankasa kwachiri no mo de adre yaba enti fa ni agro for 0555 610592 0555 610592 na me ma 3p garlic mixture what a garlic and I want them the aye the natural plant juice akaho and ye kama enunti bomodi ansa wono no 3p or 3p piwak and the aba ubenya bi baby to adrobia friend 0248928824 ma me se ni nyina mu na me ka che step case say ma me no na no ye me mobo papa because on say akwa no ono na asa be so ne so abre ono te ne ba bia amane aga yi ko mu nya ono onimu bi o but on say about on edi ne ba nanim say akopa acho ma no me de bi me ka say I'm not against okofo obi kuno but man yere respect man hu say ne yere ne ya ne yere enkomo bi wo honom kro de bakra me nkoso so me de me against pa say na mama wutufo na omo mfa ne de wo kan no waka ache ne say wo kofa hu ne say waware eti that respect so hu ne so ye bibia benya ho enti ene fa ebu e wo so de ma no fama no enkoyi ye say wo na say bossa shows ya kofa yi bossa show betimi ahye bi papa e kra na ewuwe se maami so di ode na no keke ne kan ye so ode nsa na gu fom se de se enyam wo ba me na me kai pa so obusa no bi sa no e ma ne ka se na yire ni onu uni asem because so on dot ne bed no wa asem onu uni asem ni so na be fa wo enti onu uni asem na so yaudie na ewo ni mu no eno na ode kasa me de mesre ma me na na ho ye mmobo se entokwa bi a wo ko se isha ntwe gay yansi for no be wonu ko be ne papa se wa ha kwa ko be wonu ahwe for sister I don't want me to so we ya woni we ko ba se mani we no one man we was what the dragum and no ya man we do me se fa ko fie ko no a we se what dey ba ma me ko se hwe na na fa gu ma dragum so me ni no wo de ne nua mo me ka che ni nua woni no de nsa bo ma me na se twe no no we se pa ya ko na na ni pa no kwa wa ha kwa ko be wo ma me na ahwe for meti honom say be a high fever ke ba bia de ni free ba meti wo say wa pa ye o mo de wa pa ye o mo de ni mo de nsa abo ma me ni bie mo se be ma na di na ti be ma kenten ho so ye be ma say no is about time I was to protect mo ma me no because we ya ma say ya wonye ye say ya wonye ye say ya wonye ya we ya wadi no so wan di so be de dro no wan mama ho ato say so person it's no so na no ho twetwe no because duane bia uni enti wo be de we di anya ho de na wo be twetwe wo se ma mo no na misum no ma mo no misum ne bo ne de ye na wo ma me panyin say abere wo se wo sum na ahode me no wo be ku no di mika no di wachi senka isha so ge yi mu anka de ode be ye ne maame wa animu ho no me de mesere ni nua mema ne ma na egufie ho no se ne mba ba fa mo maame akoba bi na nka ono abetena ho no because right now no se de we say kekra no na se ye betuma na we betimi ne na atena fie we betimi ne na atena fie obi oti ne fie kwa wo kodi na tem maame so kan de oti fie abrewa bi o nyame amfafie no nyame amfafie no no kwa wo de wo ha we koso na akwo ne to ba bi kokuna sa asem no akopa abre maame no me de no na nyina ye percent empire bona na em said abre wo se ye pe ba bi ne de ne koshe because on se me ni na me ka say bi okọ Jordan no and but start wo hansa no because obi betro TikTok live me so onim no was such a nice girl and her the sister yaye oya come so de ne why say me efuto ne de bebra ama wo kwa ne pe baby kratna because e man ne aka no sizes ne de obi a won size up a little to up obo so ya fie to up obo so Ismail to up obo e tia bi ko ni mu edu kakra so ati ase to obi a won ne de kakra wan che ni no fo ishi pe to obi a ne de so hu so wo to me sit so ya fie ana ne no fo opa ma ko so enti no de ma me ni mo nyina wo isha bra bom nyina yesa enti no ye besere mo mo am wa wo fa enya wo so fa de person de wo pe eno ano no mama
This year, pay a year, the this year, pay I receive in an answer. The man and the mamma now, Mohoyam, Moboness, so she didn't say Yammy Bay. You're hitting Yammy Bay. You said the mine a year eyewitness. I did be a man and Nimu. So I'm one and no, maybe I need a dread. And there be on you know, me. Yeah, the man who call young Rano. It was no for friend or cotton ice water while Bonti the baby. And why you would your personality of memories? Some Yamia do much if you had a boja, if you had a beer, Friday be a guy. Na your bar, some night your day by no custom, and also our rehopa, our reho. Muamuya a dance crew money chat to swap for no. Bible akanda emu change bia. Letre Akoma Sports. And now here's Palmer, and now here's Saka, and Watkins is through the middle, and Foden is galloping too. Bukayo Saka, Bellingham, smashing hit, smashing goal. What moments? 87 spoke about the moments that England have had in this tournament. The goals, stunning goals that they've needed. Yes. Oh no. I thought about Kukurea! 2-1 Spain! What a ball! Prompt, neat, killing! Time is running out! And Spain nearly there! Spain, champions of Europe yet again! And the best team won it. Once more, this zestful football. They're young, they're fresh, they're free, they're champions, and England are crestfallen. Played 7-1-7. The beautiful smile of youth, the beautiful football of this Iberian nation, which has decorated the tournament and which now has won the tournament. Floods of tears, a pile of joy. So Spain become the first 4-time champions of Europe, and the length and breadth of that beautiful country, they will dance all night. Spain triumphant, winners over England in Berlin by 2-1. Your Excellency, the Football Association of which I serve is very much committed to working with your good self and the sector ministry to make sure that our Black Stars get the best of preparations. Indeed, your presence here speaks volumes of your desire for us to be very prepared. The team has lined up a number of games, including a game in Vienna against Austria on the 27th of March. 3 days after, we'll be in Stuttgart against Germany. A few years ago, if you had a fixture like Ghana versus Germany, you'll be afraid. 87.9 Kumasi. Today, we are very confident that the intangible assets that we have produced over time, the intangible assets that have been put together by Coach Ado and his team will make Ghana proud. We will go into these games and we will, Your Excellency, go into this tournament with our chest up, ready to fight for the strip and ready to change our story. We will not go into this tournament as underdogs. We fear no foe. And believe me, when this team lines up against Panama, against England, and against Croatia, Ghana football will speak. 87.9 Kumasi. I told Otto, if he cannot deliver, you have problems. And he's here. If they cannot deliver, you have problems with me. For sure. Our people need us. That will be your source of that extra energy on the pitch. You are in a game, you are tired, but believe me, when you remember the things that I'm talking about, you give them the next extra, just the next extra push. That saves the day for Ghana. I've said on numerous platforms, if it's about quality, nobody can match us. Nobody, absolutely nobody. The difference is which of the two teams on the pitch wanted more. Angola came here to show they wanted it more. This year, they wanted more. This is the time for us to show that we also 87.9. The time, the coach, the
time not to be fully concentrated is gone. In our parents we say the honeymoon period is gone. Time to show aggression. Time to show desire. It's time to show the willingness to go the extra mile for Ghana. This is the time. Why must we find ourselves in such a situation like this? That we need this game, these two games, like never before. Why? In this group, Ghana, no chance. It's not possible. It's not possible. We do 1-1 against Niger. We need to be crazy. Sorry, total disrespect to Niger from me, yes. But it's crazy. I can't understand it. Akoma and Akoma playing for Niger. They are celebrating the draw. You guys fight. For me and for Ghana, and 30 million people, the message is very clear. You are with this family or you are out of this family. It's simple. And believe me, I've shown in my life, if you are out of this family, Ghana will never be represented by 10 men. Never. It will be 11 on the pitch. Don't forget, somebody played before you. It is time for you to play, and somebody wants to play after you. In your time, if you don't grab the opportunity, somebody is looking for the opportunity to play. And show it. That if you want to show passion, you can show passion. You showed it in Mali. You showed it in Mali. The whole world took notice of Ghana. We were shy at the AFCON. Mali were fourth at the AFCON. We went to Mali and showed them that we are Ghana. How did you feel when you went back to your bases? What was the reaction of your countrymen and women towards you? You felt it. After that, Kumasi Sports Stadium, we won. We are very pleased to be here. This is not our first time. We know the Japanese Federation has got a very strong team. Things went well with the organization and so on. And looking forward to that match. It will be difficult for us, but I know we also have strength to also beat Japan. It's started going well, and like I said, it's going to be, I think, a tight match, and I'm looking forward to it. Surely we have to fight with the time difference, and also we have some issues in there. So Salisu had suffered an injury after his last match, so he was getting some treatment, so that's why he came late. We'll see today if he can train. We're having some other issues here and there. Benjamin Harry, I think, is very healthy. But due to the time difference and long travel, we have to see how he feels and to see if he can play.
So baby, I war, how be I woman, be I woman, you super now, 1 year. So see the moon and your day of red. I say, a jama, but what the be a mecato says, you're the twin, you're the twice, Moa, who you from Crown Workers, Ayana Eddie. This is pure jama. And so be coming when you faster than more, but you know, from the mobile home and a Nancy Bio. Genom senso ade asanche ye amiensa apawo sema dumie no high Akoma 87.9 FM between now and 6 p.m. there Akoma sports on my move and then from close sports no and ye ma ya de bro once again what the nyina be say dan say ever mono esem fa the prophet Pepe Sores Adiana, a Janins, a bra or bompire after the idea. Am I know somebody for the account? He is the prophet. After some Bono, Pepe, I won't cry, sense the man a cheer for any of the form. Yes, I know yet, Jumadiana, and so motivation message Richard Pepe Sores the lion at the Bebrayer, Mr. How bang. And now, Mama Nebi, and now so listen to Pepe as he motivates you. Now, but all is not lost. And then so Pepe, I won't cry, sense and be at the mind. Need to stay tuned. After that, he turns the fella man. Now, Pepe, fellas, no, the Biamacasa original. He is the originator of fella time. We a segmenter. You come from back, so you saw and yan some get one, and then so the fellow man has fellas or they battle, and yan some get one, and it's my video, and a do fella time now. Was a baby at the day, it's a fellas, move fellas, and you did by Machim, Makos watch him, and yet the usual presentation of local news, no mum, and your fellas, move fellas, and Richardo, Pepe Sores the lion. What the bench in the fellow time, no, I have some good more video in the hair.
if you want, you become an and simply ACC. I won't conform close and then so you better say room, you better fight issues. No, not your room back, come back, said the city. Nay, I share Eddie Mamma in summer. A dear, you won't conform close. And then so you better down into it. Not for you had the fantastic discussions. No, I had the facts in your system. Yadina Amamon. So stay tuned. I'm an no. Yadeba and you will enjoy. You swap the black house and income and no, your mama up the sling na and yeah, as some get one day. You ever saw a row view and then at exactly 5 p.m. Sounds no air training na 5:30 people pay the head coach Otrado about addressing media no Nina Efa Austria gamer. Yami Adumatna Yabon into Otrado about addressing media no at 5:30. Yabakoso oh Hopiano Yadina ever breath. Vanik and a head coach at the Austria or beating Ghana is the target. And indeed, and that danger no run no akasa no or Ghana then the brano the preparations no at the same minimum was beating Ghana is the target. Why is beating Ghana his target? Yebebram already semi okay the humbi and to Ghana mention or so and that's saying Yadimunchemu. And it's 7 of the Ghana Premier League Yami Adumatna said the Medema a cheap game at home. Omo 11 wonders. No, and coach Ibrahim Tanko actually was the boys no hungry for victory. And Ninchi Omo turn around. Our league no Omo come back no Nina Esther Tichna Ebra Medema. A boy 11 wonders. No, so we game with the other ya. Omo Besha na other games no at the same Medema on between Asa Afra Kosurobio. And I'm saying, and I want some city, your bedroom near the home. Some up. Other games, with 27 no, had to folk Ejina Kono, where a very cheap game against All Blacks, the Continental Club Masters, on Beshasie. Na afe omwashe goals na coach Didi Dramani aka nsembi waka ade bia wache ne boys no ene niam bia so mo ya wo Didi se turn around no en shase jabeshe had to folk omone All Blacks game no niam Didi ache no boys nafa na shase the turn around be abba has goals ne be shase flow ana etisɛn yebewramo Kumasi Asantiko a difficult game at Doma against Stars Nanka League and set them for more minimum a year against Kolokonti. It's a game for them. Now one coach Cheba Aristic Akasa Asantiko mention any break over the weekend. Omunya a 3-0 winner. But no Obianiaji can they continue and now send it here. It's a very difficult game. Doma Ahinko Nimu Yabehe said the best continue. The best with 27 games ni yepa. It's a say Yami Admatina that the Black Stars ne Austria game no live commentary ever ba Yabedisa game no komo yepa. Kai say game no 5 p.m. Yes, session na say Adomno Dumia or Chan no me sana. No num ne see upon the commentary no. It was intine. The show with 27 games ni yepa. Ni ashe Asante Kodoko. Omobetimi atoaso had to for goes no be flow na ye share say medium betimi asan fra koso game man goes no enye easy nemo omakodru so no ebe motivate omakoso atena ho ye de ho nsemo ba yes walk up ye born 2026 Canada Mexico US of no yes country be our baby who can say the 26 players and the Banasa list no FIFA HM May 30 and almost list on the 30th of May country be our World Cup Libya next with 26-man squad what the banner was submitting at the FIFA on the 30th of May the Ghana your squad no it's saying Sanso and young group opponents no
send it here, then other countries, Nina, Jebedrum, near Dunkom, way any other issues. And if it's Sabria, a question, no, Siababo, I am best sorry, so no, Yadebram Wakama Sports, Wakama 87.9 Mabuchapani Samir Champon. I am your host for the show. Richard Pepe Suarez, the leader of the team. Pepe is seated. The Ralph and the Don Sivo ever joined the team. No, not the three wise men, no matter the analysis, Papa, the Abreu. Like a same common production team led by Emmanuel Owusu Leto. He is the chief executive producer, ably supported by DJ China, K. Safo the Great, also Anna Kabiru Mohammed, Abranche Way, a production team of Juma Bruta, Sanso, and a room, Facebook room one, Bibia, I said, one, and my Facebook no, a cost now Timisha, now Tia, now enjoy no, Nina Kabiru, a Bayamanti Kabiru, a member of the production team who run Facebook room also of Juma Bruta, also a city, Samuel Fado Champion Junior, you can Siba. Sabibia Boko, we are a member of the production team, and a man to come here, Champion, also Denver, Colorado, a member of the production team, Munamo Boy Juma, and then Reverend Monopokwa Jima, Papa, we are the CEO of Adum Ventures, Papa. Yamisha, no moment, my market absent. I was at the shop. Papa, no new engineer. Yes, I remember catching. My market absent. No joke. Some mamma, but so was super said how to see. I provide that. My market absent to buy a some mamma too. And me and my market. Papa, yeah, that was it. Oh, is there? There be our career. So, Brambo and Fireball out the Maya, Radinam's boy, home by the crew and the family, and grateful, and this is what y'all, Yadasipi, the Radicos and Yokes. Yes, Pepe Chavez, Pepe, Akaba, Bibia Boko, Adomo Equay, Moka Seneguswa, Umumo, Bibia Eboko. And then there's one you move via is a Isifuka, so called report who was a draft, Debbie, and then they double down. Debbie. The Damias Aquaba View. Major's opinion. Yes, I translate. Month no corner no. A Janadrum Kakankaka, 26 days into March, the third month of the year, and Bibia Boko. Young Fassadam Fama Unan Crumpon, Tridiampon. A not drum, the Humo Bro, the Bumbo and Hissi, Enti Ena. Yin sa, a not drum the Humo Bro, it's no Boniforum, in Kunim Oyasu, not Bibiano or dear call at the young Eba. Yampaibo and say Asada and Ka Okesianitin. Sing young Crumpo Tridiampon, say only Asada, only a ye, na Ometranema a ye. A ye giant at the Shokesian, sir. Say yam bonny be a ma, Yampaibo into me in Nunima, or no young Crumpo Tridiampon, unfair bonnet and franchise. Nothing, oh my wedding, I bet me at the Boneso. Oh my dear, yam no you young uncle top Bonimu. Yempaibo and say Okesian Koswa and fat the new yam shadow and fa Mmre. Bosumi and Nakaka aka na koda wi Yes, Okesian say a winshira, a wee dear on family. Amen. So Bonofono as you say, and my bonny be our Yakoma. A son and crumpo Chediampo, only and free so. O my Aquanso and your Jojo. Omiente and some death and now Akama Bosumi Akona here. In so Okesian at the Yabitra Bosumi Tosso me and saying. Na de toso nan wasanso ade ahyen yampa bodi ade sedie so nan krompo twediampo se ontiye e won doba Jesus Christ demo. Amen. Amen. The prophet Richard Pepe Chavez and what the yina I said Janensa no afi ye to aso nkransen sema Debia Pepe e de maye no enen so o bibi maye mo fidie ne na yes ya desre aye de ko ajanedim nie se omie kwan bi Emma yen esan se omo a ye no omonya no ye nim we can see them and we can fight them and nti and e se ye de ho to agya no so and then so ya sa ba agya nanim bio ye de ho ato no so ye nim se oni hamo bosome we purpose determination prophet and then so ye nim se wo nkranhyɛ se bi e de maye what say o president my science so enhye ho nkran ebiem abraso se yefa nkranhyɛ ebre no
ɛne nkranhyɛ nsɛm a ɛnɛ yɛde ɛba ma yɛmfa aseda mfama obi biara ɔne yɛn ɛdi dwuma yi yɛwuram ɛwɔ driver fo ahodoɔ a sabre wɔnom ɛtie yɛn taxi drivers, trotro drivers, online drivers. Yeah, one ATM, we VIP bus terminal. Ha, drivers if you can eba, one more free commerce air concrete. One nyina egusua omu ATM. Na enema ballroom the 4BN WO1 Crimson. WO1 Crimson. Ave Nokia. Any empanyfo mu nyina busapanyi. Yemfa nchia sonko emfa momo. Omo mmesi show no kra. Eti yenche omu nyina na omase. Kumasi kejitia edum Roman Hill. Upiem ewa fitem born to be enamotus. Fitafo wo omu nyina eti yen udifo asare fitem ho. Afi GC a chiri ho fitafo mo ewo na wonum eti dwadi no. Uko so magazine. Obi a wotie bia yade ncha sonko ede ema na yadamase se abrenya bebia no onye tena so ebraso yenkran sense na nso yede nam na eni ose determination has taught me I'm capable of doing hard things. Busumi atoso nyensen ebusapanyi we are talking about determination. Ensiye enwentaso na enasam no say determination has taught me I am capable of doing hard things. In see any winter's what chem is a yobia. Metumi aye nyoma den. Nani penny any naso summit my ye. The uncrophone drums away dear. Pepin to me. Where the bush opinion to me. Where the amen to me, where the cordon to me. Where a bruise I was no. I know. And all the NC ye. Or the mummy or the day ye. Ebuka koyas adian. Not what to me a dimu in kudim. So a very simple but loaded message that determination has taught me I am capable of doing hard things. I just have to say, Obia, oh yeah, dear, I had a diamond. A dear bit woman, I had a gains young, a determination. It may so, and I'm to you. Miss Mini, a branch be a school. Very, very, very sharp boy, but about I did a calculation via mathematics, accounting. He had difficulties dealing with it. And few days to ever got your SSE then. And we be no or charge okay UST. You share the public classroom be. Now upon it so I think we could be a branches in every day when them in Chelsea and I didn't do and or sorry no by no say. Young got transfer on a branch in Incomo. And I dream or the action team say, dang. Me the way they mean to me. But the moment I obey determined, where do you use you and say, if you are determined to pass, then you understand it. And less than 10 days to ever try SSE. A branch on run in fact or try idea now okay. The piano be shared, you knew your baby, I don't use car. Later, or change say on coach radio can use. Wow. And all of us, including my friend who had difficulties with calculations, I did calculation piano, a demand with determination. With me, oh, beautiful, is a sea tomb. Nanko for become stories on how only determination, idea. Was it every day? On a in see a day, a number, a bomb, a moment to a nyoma. Nanka a day at the moment. Determination has taught me I'm capable of doing hard things. We, dear, and also. Yet essay who crying live our Akoma 87.9 FM our radio driver munim kakra mani ngede be but adane so one minute dia engrofo entiase yi etumunim kakra enso eho na fe on Facebook Akoma 87.9 FM on Facebook Akoma 87.9 FM me so hwe ya ubetumi abomodiana oso ahye ama afufro and a biashe. So any live or Omamba TV so and also both digital and satellite channels in Nano Omamba TV. Ubina elho. To wait any Akonya Hodwa. Ubet me a room na when ya Akoma Sports live on Akoma 87.9 FM. I'm just playing some example. We any crunch sama and ya day a bre
yen ahwefo ene yen atiefo. Okay, many thanks to you, Richardo Pepe Shores. Yeah, we a incransen somewhere. What the amaye? Jidi said, what's it? What for be beef? I don't see also Kosua na bibinti Yama things that seem impossible with me and any determination. Yet was so afe ye right time na nkasemu. Ya bom paye ya say ye hun kran. Say ye feed him with the fellas. That way original fellas and ye de ban. Fella time ye with the same man Pepe Shores. Na the fella man trans say ya na ba bia esan say the fellas no e fellas mu fellas tenenso Mmre ni fella time Pepe Shores and the fellas no waboafo na daroma hwe fellas go mai Amsapanyi medase esan se enam dua so na homa ehunu suro nti ye fellas na adiama na mum aboafo bi adama ena mebeyi ensem no bako edi ama e obabia wo bia ena yemewuram twist bi abasante koroko CEO position no twist me de won sem edi be ma wo players bia kotoko board I na just say omne mbedi nkomo no me wo update on the free move ban edi ema ahwefo no Japan Utwado na me adoma chena based on training sessions that Utwado air no you expect a certain backline ikura wa ha. Nice one. Unyani technical team nikura nya hu meeting but ye ikura wa ha. Development. E be tudwa e de ama ahwefo no. Nice one. Na ubia ehun se de